Tanchinhoih Matthai Gelh Bung khatna Jesu Christ swang tu te David tapa Abraham tapa Jesu Christ khang thubu Abraham ni saka swang Isakin Jacob swang Jacobin Judas le awnaw te swang hi Judas in Tamar apan Perez le Zira aswang Perez in Erom aswang Erom in Aram aswang hi Aram in Aminadab aswang Aminadab in Nason aswang hi Nason in Salmon aswang Salmon in Rahab apan Boaz aswang Boaz in Ruth apan Obed aswang Obed in Jesse aswang hi Jesse in kumpi pa David aswang kumpi pa David in Uriah apan Solomon aswang Solomon in Rehoboam aswang Rehoboam in Abijah aswang Abijah in Asa aswang hi Asa in Jehoshaphat aswang Jehoshaphat in Jeram aswang Jeram in Uzziah aswang Uzziah in Jotham aswang Jotham in Ahaz aswang Ahaz in Hezekiah aswang hi Hezekiah in Manasseh aswang Manasseh in Amon aswang Amon in Josiah aswang Babylon salapi layun Josiah in Jeconiah le unaw ti aswang hi Huan Babylon salapi nungun Jeconiah in Salathiel aswang Salathiel in Zerubbabel aswang hi Zerubbabel in Abiud aswang Abiud in Eliakim aswang hi Eliakim in Ezer aswang Ezer in Zadok aswang Zadok in Akim aswang Akim in Eliud aswang hi Eliud in Eleazar aswang Eleazar in Mathan aswang Mathan in Jacob aswang hi Jacob in Joseph Mari pasal aswang Wai Mari laka Jesu Christ ahong piang ta hi Huchin suan teng Abraham apat David siang suan som le li ahi David apat Babylon asal api tanun suan som le li ahi Babylon sala api wapat Kristan suan som le li ahi Jesu Christ pian na Jesu Christ ong pian dan hi chibang ahi anu Mary Joseph ki kham lai aum khom maun kha siang tho nagai sak chi athei taw hi huchin apasal Joseph midik takahi a ama dai sak out keya agukin top san atum hi himale huai thu te angai tu alain ngain amangin topa angel akianga hong kilaka Joseph nang David tapa nazi mari nei lauken anaw pai khasiang thowa ahi tapa anei dia amin ding in Jesu na sading aman amite akhel nawa kipan ahot dam ding ziakin achi hi topan zol nei kama ngain nungak siang thowagai dia tapa anei dia amin Emmanuel asadingo chia again ahong tun the na dingin wai teng ahongom hi wai tu ikiangwa pathian aom china hi huchin Joseph I muwa thokhia a topa angelin akianga thuwa piak bangin ahi a azi anei ta hi himale tapa ane imasia akithua pi ke huan amin Jesu asata hi Matthai Bung ni mipil te ve na huan kumpi pa Herod vai hom laya Judea gama Bethlehem khwa Jesu hong pian lain ngain sualama kipan mipil te Jerusalem khwa ahong payu hi koya ahia Judate kumpi pa hong pian sualama aksi kamuwa ama bedia hong pai kahiu achiu hi kumpi pa Herodin huai azak phetin alungzinga Jerusalem tenglenga lungu azing samu hi huchin siam pulian tele mi te lai gel mi teng asam khoma Christian na ding thu adong ta hi huanama wakianga Judea gama Bethlehem khwa zol nein hichin agel ahi ke hiam nang Judea gama Bethlehem o Judea kho pi te laka na neu pen ke hial nasunga kipan ukpa hong suak ding ahingala kami Israel te veng pa dingin chi achiu hi wai nungin Herodin agukin mipilte asama ngentel takinak si kilalai adong kheta hi huanama Bethlehem khwa a apaisaka Pethuel la nawngek thu ngentel takin dong khiaun kenleng ama ka hong biak thei sam na dingin namu takun
hong hilun achi hi wan kumpipa thua zakon apaitawa ngain sualam ak siamu nawnge komna tungzon atuna akol ma sia amawa apai zel hi ak siamun akipak loma mau hi insunga avalutwa anumari kianga nawnge kom amuun abok khopwa abiau hi agobo mu hongwa akianga kipana dangkaeng bego le mura alano hi herot kianga kingnon loadingin amonga vohila omziakon amau kholama lamtuama apaitau hi Jesu Christ ai gupta taipi na huan apai nungun ngain topa angel Joseph kianga amangin akilaka thoin la nawngek le nupi in la ai gupta gama tai piin konhil non ma si ahwai omgi gein herotin nawngek hi siadia zongding a hi ziakin achi hi huchin athowa azanin nawngek le anu apia ai gupta gama apaita hi herot sima tenghuaya omgi ge hi topan zol nei kama katapa ai gupta gama pan kasam hia chia gen hong tun theina dingin herotin naw pangte atha na huchi lain herotin mi pilte khem ahi akithei takin ahe ma mi sola ahun lai tak thungen tel taka mi pilte adot khiak bangin belem khwale akim tengtenga pasal naw pangkum ni chiang nuailam avekun athat ta hi huchi lain zol nei Jeremia in rama khwa husa azau sunna ka thom misingai a mawung wungte rakilin atate aka non lo zia kuna khamwan theike chian again ahong tungta hi ai gupta pan king na himale herota si nungin ngain ai gupta gama Joseph kianga topa angel amangin akilaki thawil la nawngek le nupin la Israel gama pain nawngek tha tumte asi tak ziakon achi hi huchi na thowa nawngek le nu apia Israel gama apaitau hi himale arkilas apa herot sikin judia gama vaya hom chia zakin while lama pai alawa amanga vauhila om ziakin Galilee gama apaita hi Nazareth kichi khwa khata atengta hi amazo Nazareth mi achidingu chia zol nei te nagen ahong tun theina dingin Matthai Bung thum baptis pa Johan thugen huchi lain baptis pa Johanin kisi kun van gam anaita chin Judia gam daya thugenin ahong pai hi ama hi zol nei isayin gam daya mi ki koin to pa lamlian sialun la alampi tangsakun achi chia nagin pe na hi Johanin sangong saumul puan asila savun konga kaga ka an khaw khup le khwai zu a hi huchi lain Jerusalem khwa Judea gam tengteng Jordan luidung kim tengteng a hong pai kho mu hi a khel nau thupa to in akyang hon zwanwa Jordan luya baptisma atang hi hima le Farisai te le Sadukai te tampi ama baptisma tang dinga hong pai amuin akyangwa gulswan te thangpai na hong tung ding tai san ding in kwan hon thuil a hia huchi in kising na to kilom ga hon swang hiaun Abraham kapu ahi chi in kingai twa keun pathianin hai swante Abraham swante in ading sak the hi kon chi a hi twa kipanin hei pi singbul tenga akoi tau huchi in singchi ga hoi aga lo pe pe aphu kwa meya apai lu zelu hi kenzo kising na ding in tu in kon baptis nge ya himale ama kanunga hong pai ki ma sangin athupi zo a khedap toi tak leng ka hi ke aman zo khasyang thole mein note ahon baptis ding hi a khutin phaza atoya aphual azap siang sip sip dinga bu panga abu asung ding asi bel meimit theiloin a haltum ding achi hi Jesu baptisna huchi lain akyanga baptisma tang dingin Jesu Galilee gama kipan Jordan loya Johan kyanga ahong pai hi Johanin nangkinon baptis ki phamo zopia ka kyanga na hong zo sop a hi mo chin a kham hi himale Jesun akyanga
tu yin lem sak te yin hi chi banga diktat na teng hi tang tun e dia kiloma hi chi ina donga hu chi in lem asata hi Juan Jesu baptisma atan takin tuya ki panin apot pa nga la nga yin ama ading in van ki honga pathian kha vakhu banga hong sukin atunga hong tu amu hi Juan nga yin vana ki pan o yin hiai katapa de itak ka kipa na ma hi achi hi Matthai Bung li Jesu khem na Wai hitin diabol khema omdingin Jesu gamdaya kha pilutin omta hi Juan ni somli le zan somli anangol nungin agil hong kyal ta hi khempa ahong paya akyanga pathian tapa na hi le hai swang ti tangho swang dingin thu pia in achi hi himale aman mi hing tangho kya in ahing ke ding pathian kama thupote in ahing zo ding chi gel hi chi na dong hi wai zo in diabolin khosyang thowa apiluta pathian biakin tungzu ma akoi hi akyanga pathian tapa na hi le ki kesakin na tung thuwa angelte thu apedinga akhutun hondom dingwa huchilo in zo na he in swang na sui khading chi gel a hinga la achi hi Jesu na kyanga topa na pathian si et ken chi gel a hi zo achi hi Juan diabolin tang sang taka apino na khoviel gam teng le athupi na en sakhi Juan akyanga khubbo in honbia yin hai teng kon peding achi hi Huai takin Jesu akyanga setan hiaya kipan pai mangin topa na pathian na biak dinga ama na kya na sep ding a hi chi gel a hi achi hi Huai zo in diabolin apai santa a ngayin angel ten ama na hong sep saku hi Galilee gama Jesu na sepat na Juan Zohan amanu chi Jesu azak phetin Galilee akihim khia hi Nazareth khwa apaisana Kapernaum khwa omnilowa waitu Zebulun le Naphtali uk Gilgea omahim zolne isai kama thugen khol atang tun na ding ahim Dilama Jordan gala Zebulun gam le Naphtali gam Zentil te Galilee gama mial noya tutien wak thupi amuwa si nalim noya tutie tunga wak ahong swakta chia again ahong tun theina dingin wainungin Jesun kisikun van gam anaita chinthu again ta hi ngaman militi sapna Juan Galilee Dilgea awak komen unaw ni Simon Peter kichi au unaw Andrew to dila lien pailai amua amauti ngaman mi ahiu hi aman akyangwa honzuyun mi hing mandingin konbol ding achi hi huchin alien tio nusepain ama azui tau hi Juan huaya kipan apai zila unaw dangni Zebedai tapa Jacob le au unaw Johan apau Zebedai kyanga longa alien tio bol phain amua amau asamta hi huchi in long le apau nusepain ama azui tau hi Jesu thu hil le na sepna Jesun aki khopna inwa thu hilin gam Tanchinhoih genin mi te na chiteng le halo na chiteng hi damin Galilee gam tengtenga apai vial hi Surya gam tengtenga atanchin athangta hi mi damlo tengteng damlo na le na chi thwak te doi matte kai veite zote akyanga ahon piwa anahi dam hi Galilee gama kipan Decapolis khwa kipan Jerusalem le Judea kipan le Jordan gala kipanin mipi tampi takin ama azuyu hi Matthai Bunga Jesu tangtung thugen te huchi in mipi te amu in tanga apai towa atua anung zuite akyanga ahong payu hi Juan thu agena amau thu ahil hi kipa nadik lungsima gen theite aham phau vangam amawa ahingala lungkhamte aham phau khamwana omding ahingalwa thunwai lute aham phau leigo lo ading ahingalwa dikta na lungula gilkyala dangtakte aham phau taiding ahingalwa za ngai theite aham phau za ngai na muding ahingalwa lungsima siang thote aham phau pathian muding ahingalwa lemna bolte aham phau pathian ta te chi ding ahingalwa diktat na zia ka soina thwakte aham phau vangam amawa ahingala
min ke ma zia ka hon tai wa a hon soi wa zwa wa gilo chiteng a hon he khun changun na ham phau hi kipa kunla nakpi takin nuamun wana nakipa manu athupi ngala twa ma bangin na mawa zol nei omti leng ana soi zelu hi chile wak et sangna lei chi na hiu himale chi peng le bangin a hia a hi al non ding pai hia ka mi hingte chilkop lo ngal dingin bangma din a phatwam ke hi khovel wak na hiu tang tunga khopi om sel guk the a hi ke hi min khon wak de in lo noya akoi ngi kiwa akoi na akoi zo hi huchi in sunga om teng teng atan wa hi huchi ma bangin na wa ku mi mit mu ding in wa hian huchi in na thil hoi hi teu amu dingwa na pau wana om apa toi thei ding hi dan le zol nei te thu dan hiam zol nei te thu hi mangdinga hong pai ka hi keun hi mangdinga hong pai ka hi ke hi tang tung dinga hong pai ka hi zo hi chi tak takin kon hil a hi leile van aman masya dan thuwa sut vom neu chikhiam thai vom neu chikhiam khat leng amang ki hial ding aveka atun kim masyao huchi in kwa pyo hyai thu piak neu pen ti laka khat bo sia wai zui dia mi te thu hil pe oma van gama mi neu pen akichi ding himale kwa pyo zuya thu hil be lapte van gama milian akichi ding hi na diktan na un lai gel mi te le farsai te diktan na a khub kenzo van gama na lut ke hial dingu chi kon hil a hi he na le thang pai na nidang la ya mi te kyanga twal na that ding a hi ke ki chi le kwa pe twal that vai hom na din lau thong hwai takin om dingu ki chi na zataw hi kenzo kwa pe au naw tunga he vai hom na din lau thong hwai takin om ding kwa pe au naw sel pho vai hom mi ti hom saka om lau thon hwai takin om ding kwa pe nang mi hai chi ge na mi a pai lau thon hwai takin om dingu chi kon hila hi wai ziakin maita ma na thil piak na lat laiwa na u nawin na tunga lunghi lo na anei chi na the khak le wai maita ma na thil piak nu sia in lan pai in la na u naw kilem pi in wai zo in na thil piak lanin na langpa to vai hom na in zuana lampia na pai khom lai un kilem pi in huchi lo in zo na langpan thu khen mi khuta ahon pedia thu khen min mi man pa kyanga ahon pedia swangkula ahon khum ding hi chi tak takin kon hil a hi paisa san khat na ngon na pya kim masya hwaya ki panin na pot khe ki hial ding hi angkom thuwa sin sakna nidang lai mi ten ang na kom ding a hi ke achiu na zataw hi himale kenzo kwa pe et la na lungsim to nume enien alung simin angkom a hi chi kon hil a hi namit taklamin a hon hi pukle khel khyai lan pai mangin na sapumpi gihena apai sangin na sapuma hyang khat man that na nga dingin a hoi zo hi na khut taklamin a hon hi pukle tan khia in lan pai mayin na sapumpia gihena apai sangin na sapuma hyang khat man that na nga dingin a hoi zo hi kimak thuwa thu hilna kwa peu zima in kimang na lai akyanga pia he leng akichi kenzo kwa peu kingai na zia khilowa zima in ama angkom sakahi kwa peu maksa ni non angkom a hi chi kon hil a hi kicham thuwa thu hilna nidang lain mi te kyanga zwawin kicham kenla topa kyanga na kicham na ti tangtun zo in akichi chi leng na zataw hi kenzo kon hil a hi chiam him kicham kiun van loin kicham kiun wai pathian mangtut pha a hingala leiloin kicham sam kiun wai a khengak na hi Jerusalem loin kicham sam kiun wai kumpi pa thupi tak khopi a hi nalu loin na kicham ding a hi sam ke samjang khat lel leng na hi ngowin na hi vom thengal ke hi na thuge nu a hi hilo hiwang lakhin agan awazo gilo na aswa ka hi
Phulang na thua thu hil na mit sikin mit ha sikin ha akichi chi na zataw hi kenzo kon hil a hi migilo nang kiun na taklam biang biang ti ali lam ling do zoun kwa pewin na laka thusia bolien na puanak la katuple na puan zaling la sangalien huan mil khat paida hon phut kya nga mil ni payen a hon ngin kya nga pyain la na laka leitoi nuam ki he san ken mel mate I na veng te I tin la na mel mate huayen akichi chi na zataw hi kenzo kon hil a hi na mel mate I tun la ahon soite thum sakun na pau wana omta te na hi the na dingun aman migilo te le mi hoite tunga ani aswak saka mi diktat te le diktat lote tunga leng vo azu sakhi no honi te kya na I tun ki pa man banga hia na mu dingu sia khon mi te leng huchi bangin a hi sam ke wa hiam wan na u naw kia u chibai na bu kun bang na hi tam tuan wa hia zentil ten leng hi chibangin a hi sam ke wa hiam huchi in na pau wana om a hoi kim sip sip bangin na hoi kim sip sip dingu a hi Matthai Bung agu ka thilpiak na thilpiak teu mi mu dingin mi hing mit mu a hi lo dingin pilwangun huchi lo in zo na pau wana om kianga ki pa man na nei ki dingu hi huchi in mi kianga thilpiak na piakin milep cha ten mi phat alo theina dingwa ki khop na in le kongjinga a hi nak bangun na mawa pengkul mut keun chi tak takin kon hil a hi akipa manu amutaw hi nangzo mi kianga na thilpiak nangzo mi kianga thilpiak na piakin na khut tak lamin a hi na khut ve lamin thei ki hen na thilpiak agu ka om theina din huchi in na pa agu ka mupan a hon din ding hi agu ka thumna huan na thum changun milep cha te bangin na hi dingu a hi ke min amu theina dingun ki khop na in le kongjing ka thuam lai taka ding komin thum awut seu hi chi tak takin kon hil a hi akipa manu amutaw hi nangzo na thumin na dan tan sungila lutin la na kongkha khakin la na pa agu ka om kyanga thumin huchi in na pa agu ka omin hon muin a hon din ding hi huan na thumun zentil te bangin gen tuan mok mok keun apau tamzia kwa za ka om ding akisaw hi hoi zakin amau bangin om keun ama nanget mawa na paun bang a hian na poimo a theigi ye hi topa thumna huchi in nozo hichi bangin thumun kapau wana om namin kiza ta khian nagam hongtung hen nadi lam wana ki bangin leya leng ki hen tunin kane khopu a hon piayen kabat tiu hon ngai damin ko leng kale ba tiu ka ngai dam tak bangun khem na hon pilut ken la gilo laka hon huzoyen gamle thili theina le thupina tangtona nanga hi ziakin amen chi in mi atat leng na tiu na ngai damule na pau wana omin leng a hon ngai dam sam ding hi himale mi te tat leng na ngai dam ki ngalun na paun na tat leng na tiu a ngai dam sam ke ding hi an ngol thuwa thuil na an nangot lun leng milep cha te bangin ngui mel pokiun amau zo mi mit muwa an ngola akilat theina dingun amelu angui sakna ku hi chi tak takin kon hil a hi akipa manu amutaw hi no zo an nangol changun na lu sathau ni lunla na mayu phyatun huchi in na pau agu ka om mit mu lo ngala mi hing mit muwa an ngol na bang ki dingwa huchi in na pau agu ka mupan a hon din ding hi hau na dik leya lekha le tuye kin anik sian na gutatin phen wanga aguk nawa go ki khol kiun wana lekha le tuye kin anik sia lo na gutatin a phenwa aguk sam lo nawa go ki khol zone na go om na pewa na lungtang u leng om ding hi sapum khon wak mitahi huchia namit achim le na sapum avekin atan swak ding hi namit asya le na sapum avekin amial hin vek ding huchi in na sunga wa kompen mial hile nang mial na telin chia
lunghi mo na pathian muan na kwa ma in heutu ni na asim kop thei ke khat hwa in khata I ding a hi ke le khat gumin khat asim mo ding pathian le sumna na sim kop thei ke dingu hwai zakin kon hil a hi bang a hia kanek ding bang a hia ka don ding chi in na hin na thu ule bang a hia ka sil ding bang a hia ka tin ding chi in na sapum thu lunghi mo ke won nek ding sangin hin na athupi zo ka hiam sil le ten sangin sapum leng athupi zo ka hiam tung leng wasate enun bu atu keu a at keu bu ina leng asek lut sam keu hima ale na pau wana omin amau awak him note amau sanga nak pi taka man phazo hilo na hi umo wan note laka lunghi mo zaka kwa na hia ama adunglam tong khata hi sang twan the wan sile ten thu bang dinga lunghi mo na hiwa gamlak li lipak khandan hoi takin ngai to in na asim kiwa khawleng a khek kiu hima ale kon hil a hi solomon hia leng athupi na tengtenga akizepin yai li pa khat bangin zepin om ke hi huchi in gamlak lopa tunia hinga azinga thuka khul mai ding bon pathianin huchi lom loma azeple o no gin tomte sille ten ding hon petok lo ding hiam huchi in banga hia inek ding a hi kele banga hia idon ding a hi kele bang silin a hia yom ding chi in lunghimo keun zentil ten hwai tengteng azong hi hwai tengteng na poimo chi na pau wana omin a thegi ye hi agam le adik ta na zong masaun huchi in hwai tengteng a hon piak be lap ding hi huchi in azinga ding lunghimo keun azingin ama ading akilung himo tom ding ziakin nikhat ading in nikhat gim thuak ahun hi Matthai Bung sagi midang te hom sak thua thuhil na vai hom sak keun vai hom sak na hi lo na dingun na vai hom sak ma bangin hom sakin na om dingu na te na ngei ma un a hon te sak non dingu hi huan bangdia nang ma mi ta singtum om ngai to lowa na u naw mi ta nin neng neu chip mu na hia bangchi in na u naw kyanga na mi ta kipan huai nin neng neu chik hon la khesak ve na chi the ding ngayin nangma mit ma a singtum a om ni lo nga la mi lep chia namit a kipan singtum la khemasa in huchi in na u naw mit a kipan nin neng neu chik la khyat ding ki chian takin na mu thei ding hi thil siang tho nit sakna wi kyanga thil siang tho pe ke un vok ma a na tui kep suang u pai ke un achil se khading wa huan ki hein ahon balzak khadingu hi thum dia thu hilna ngianun piakin na om dingu hi zongun namudingu kiun ahon hon sak dingu hi kwa peu angianin amu a kwa peu azongin amu a kwa peu akiu hon sakina om ding hi a hi le no te kwa peu na tapa un tangho ngien le kwan suang na pe dingwa a hi ke le nga sa ngien le kwan gul na pe dingwa huchi hile no migilo in bon na ta te u thil hoi piak dan na thei un na pa u wana omin angien te thil hoi pe zo siam lo ding hia chin dan hoi hoi ziakin thilbang kim min na tungwa a hi wa na dei bangu mi tunga leng hi samun hoi dan le zol nei te thu a hi him hi kongko chi ka lut na kongko chi ka lut un man that na apai na kong aza a alam leng aliana hoi a lut tam leng atam ma u hi hin na a pai na kong akochi ka alam aniu hi aton te tom chik a hi u sing le aga zol nei taklo te laka pilwang un amau te belam vun sil in na kyangwa ahong pai na kwa asung lamu nge du gol pi pi a hi u hi amau aga wa na thei dingu khawling nei guya grep ga alo ngei wa hia len linga leng theipi alo ngei wa hia huchima bangin sing hoi peuma aga hoi a sing sia aga se na khi sing hoi aga se thei ke sing sia ga a hoi thei sam ke hi sing chi ga hoi lo a phu kwa meya apai u hi hoi zia kin amau te aga wa na thei mai ding u hi topa thei mi te topa hon china pe wan gama alut ke dingu kapa wana om de ilam hi te alut dingu hi
huai ni chiang in mi tampi in topa na minin thu te ka gen wa na minin doi te ka del hiaw wa na minin thil lam dang tampi ka hi zialu hi lo hiam a chi dingu huai hun chiang in no thil gi lo hi te o kon thei ngei ke ka kianga ki pan pai mangun chi in amau ka hil ding hi in lam dan ni te huchi in mi chi hiai ka thuza a zui peuma mi pil swang pi tunga in lam mi to ka te ding hi wa pi ahong zu a tui ahong khang a hui ahong nunga huai in ahon mut zial zial hi hima le achim ke swang pi tunga lep kip a hi ziakin huan mi chi hiai ka thuza a zom lo peuma mi hai piaw nial tunga in lam mi to ka te ding hi wa ahong zu a tui ahong khang a hui ahong nunga huai in ahon mut zial zial a achim ta a huai in anak chip ngel hi achi hi huan hi chi a hi a jesun huai thu again zo in mi pin athu hit lamdang asama ma u hi lai gel mi te banglowa thu nei na nei tak a amau te thu a hil ziakin Matthai Bung phak hi damna huan tanga kipan a ahong pai suk nungin mi pi thupi takin ama azuita u hi ngain akyanga phak khat ahong pai a topa na ut le non hi siang tho thei hi chi in abia hi jesun asoka a khoi a ka u thi na siang tho ta in achi hi thakhatin phak ahong siang tho pa hi jesu na kyanga kwa ma hil lo ding in pilwangin hima le siampu kyanga kilakin la mosi in thilpiak ding achi te lanin amau ahon thei chet na dingun achi hi sepai za heu tu si kha hi damna Kapernaum khwa alutin akyanga sepai za heu tu ahong pai hi topa kanaw pangzo ina alum mai ma a nakpi taka hi natin a om chi in anangen hi huan aman akyanga kahong pai dia ka hi dam ding achi hi sepai za heu tun topa ka in sung na lu na tak a hi ke thu kya gen le chin kanaw pangadam ding keileng mi thunuaya om ka hi a kanuaya sepai te a omwa nang pain ka chi le a pai zel midang kyanga nang hong pain ka chi le a hong pai zel ka sikha kyanga leng hiai hi in ka chi le a hi zel chi in adong hi huan jesun huai thu azakin lamdanga sa a ama zuite kyanga chi tak takin kon hil a hi Israel te laka leng hi chitel a ginna thupi ka muke hi kon hil a hi swalam le tumlam a pat mi tampi ahong pai dingwa van gama Abraham Isaac le Jacob kyanga atu dingu hi gamta te zo polam miala pai khia kina om dingu huaya ka le hagoya om ding achi hi huan jesun sepai za heu tu kyanga paita in nagin bangin natunga tunghen achi a huchi in naw pangadam ta hi Peter sung nu le mi tampi hi damna Jesu Peterina aluta azi nu khosik alum amu hi ahut a khoi saka a khosik adai ta atho a ana asep sakta hi huan ni tak lam ahong hi in akyanga doimat te tampi ahon piwa thu in doi te adel khia a damlo teng teng a hi dam hi zol nei isai in ama nge in iha lo na te ala a inat na te apwa chia again ahong tun theina dingin nung zui ding te theina jesun akim vel a mi pi thu pi tak amu in gal khat lama pai ding in thu apia hi lai gel mi khat ahong paya akyanga heutu pa na pai na pewa kon zui ding achi hi jesun akyanga se halten kwa aneiwa tungleng wasa ten leng bu anei u hima le mi hing tapa inzo lungak na ding mun anei ke achi hi huan anung zui te lak a midang khat in topa kapa hon vui sak phot in achi hi hima le aman akyanga hon zui in misi in amau misi ki voyu hen achi hi hui pi jesun adai sangna
huan longsunga aluta anung zui ten azuyu hi ngain dila hui pi thu pi tak ahong nung a huchi in tui ki hot in longhon tum to a ama la a I mu hi huan akianga ahong paiwa aphong wa topa hon hon damin mangthang ding ka keu hiam achi u hi aman akiangwa gingla te o bangdia laun hi wa achi hi huchi in a tho a hui le dil ataya huan ahong dai sip sip ta hi huan mi ten lamdang asama ma u hi hiai mi bang chidan a hia hui le dil nangon in athu amanu achi u hi doi mat mi ni Jesu hi damna huan gal khat lam gadara mi te gam atun in doi mat ni hana kipan ahong pot in ahon tuak wa ahang ma ma wa huchi in huai lampia kwa ma apai thei ke u hi ngai in amau pathian tapa ko le nang bang a hia ikizol na om hun chiam tun ma a ko te hon god dia hong pai na hi mo chi in akiko u hi huan a om na wa kipan gamla khop a vok hon tampi agam ta u hi huan doi ten non del khiak a le huai a vok hon te sunga hon lut sakin chi in akianga nak pi in angien u hi aman akiangwa payun achi a huchi in ahong pot khiawa vok sunga alut u hi ngai in vok hon teng teng tui gei kena atai sukwa dila atai lut wa tuya amang thang ta u hi huan avul te atai wa khwa a apai wa doimat te tunga thil hong tung te bangkim a hil ta u hi ngai in a khwa in Jesu muding in ahong pot wa ama amu takun agam wa kipan apot kheding in nakpi in angien u hi Matthai Bung kwa Jesun zengdam lo a hi damna huan longa aluta agal ka a ahwa ahong tung ki non hi ngai in mi zeng khat dam lo lupna a lum hon zong wa huchi in Jesun agin na u mu in zengdam lo pa kianga tapa khamwang takinomin na khelna te ngai dam hi hen achi hi ngai in lai gel mi kwa te hiam akingai to wa hiai min pathian again sia achi u hi huchi in Jesun angai to te u athei a bangdia na lungtang wa gilo ngai to na hi wa achi hi na khelna te ngai dam hi hen chi le thoin la he in pain chi koi abai lamzo hima le mi hing tapa in leitunga khelna te ngai dam theina anei chi na theina dingun zengdam lo pa kianga thoin na lupna la in la na ina pain achi hi huchi in atho a ina apai ta hi hima le mi pin amu un lamdanga sawa huchi bang hi theina mi hingte kianga pepa pathian apa toita u hi Matthai sapna Jesun huai a kipan apai zela sia piak namun a tu mi khat amin Matthai amua akianga honzuin achi a huchi in athowa azui ta hi huchi a hi a ina an kwang a lain ngain sia khon mi te le mi khial tampi ahong paiwa Jesu le anung zui te a pi u hi Pharisai ten huai amu un anung zui te kyanga bangdian heutu pa un sia khon mi te le mi khial te kyanga ne a hia achi u hi hima le Jesun huai azak takin midam theiten doctor akiphamo keiwa midam theilo ten akiphamo zo u hi huchi in ki thoina deiloin za ngai na ka dei hi chi a omdan vazilun midik tatte samdia hong pai ka hi ke mi khial te samdia hong pai ka hi zo achi hi angol thuwa dot na huchi lai in zohan nung zui te akianga ho ahong paiwa bangdia ko le Pharisai ten angol gi ge a nanung zui ten ngol lo a hia achi u hi Jesu na kiangwa mopi te kianga apasal a lai teng mopi ten asun theiwa hia hima le
apasal akyangwa kipan api mang ni te ahong tung dinga huai hun chiangin an angol dingu hi huan kwama in puan lui puan tui khai lo themin athuap ngei keyu athuap na in puan akai kek ding ziakin ahong na kek zosem ding hi kwama in wain thak savun wain thol luya athun ngei keyu huchilo in zo savun thol te apwa kek dia wain abodia savun thol leng ahong seding huai ziakin wain thak savun wain thol thaka athun zo wa huchi in hoi takin a om tuak tuak achi hi zaira tanu le numei sipot damna huan akyangwa again lai takin ngai in vai hom pa khat ahong paya ama bia in tu takin katanu asi a hima le hong pain la atunga na khut koi le chin ahong hingnon ding achi hi huchi in Jesu athowa azuita a nungzuiten leng azuyu hi ngai in numei khat kumsom le kumni sipot damlo anunga ahong paya apuan mong a khoi sakhi apuan mong kai khoi lel leng hi damin ka om mai ding alung simin achi hi huan Jesu akiheya ama amua katanu khamwang takinomin nagin na nadam pi hi achi hi huchi in numeinu huai dak kala kipan adam ta hi Jesu vai hompa ina aluta tam ngai tumte le mi pi thom ngai vengvung te avamu in potun naupang asike ai muwa hi zo achi hi amau bel ama anui san mai ma u hi hima le mi pi te polama apot sakzo in ama aluta naupang khut a alena ahung tho mai ma hi huai tanchin huai gam teng tenga athang kheta hi Jesun mitto mi ni hi damna Jesu huaya kipan apai zela mitto ni in David tapa katungwa za ngai in chi a ki koin azuyu hi huan ina alu le mitto te akyanga ahong paiwa Jesu na kyangwa hiai hi theidin non ginta wa hia achi hi ama wa kyanga gingta e to pa achiu hi aman amitu a khoi a nagin tak bangun na tungwa tunghen achi hi huchi in amitu ahong wak ta hi Jesun akyangwa kwama theilo ding in pilwangun achibil bel hi hima le amau apot wa huai gam tengtenga atanchin again thangta u hi doimat pau theilo khat Jesu hi damna huaya pan apot lai takun ngai in doimat pau theilo khat akyanga ahon pi u hi huai doi adel khiak takin pau theilo ahong pau ta a mi pi ten lamdang asama ma u hi Israel te laka hi chibang akimungei ke hi achi u hi Pharisai ten bel doi kumpi pa ziakin a hi doi te adel khiak nak achi u hi Jesun mi pi te a he pi huan Jesun aki khop na in wa hilin gam Tanchinhoih gianin damlo na chi tengle nat na chi teng hi damin kholian le khoneu tengteng aton vial vial hi huchi in mi pi te amu in chingtu nei lo belam te banga gim thuak le dala a omzia kun alai nat ma ma hi anung zui te kyanga bu lak ding atam ma ma a hima le asem mi te atomu hi hoi ziakin abu la dia sem ding te sol ding in bu nei pa kyanga ngenun achi hi Matthai Bung som sol tak som le ni te huai zo in anung zui som le ni te akyanga asam khoma akyangwa khanin te tungle amau hol kheding damlo na chi tengle nat na chi teng hi dam ding in athune na apia hi huai sol tak som le ni te min hiai te a hi ama sapenin Simon Peter le a u naw Andrew Zebedai tapa Jacob le a u naw Johan Philip le Bartholomew Thomas le Siakhon Matthai Alphai tapa Jacob le Thadai Kanan mi Simon le Zuaw sana Mansak pa Judas Iscariot
sol tak som le ni te sep ding te hiai som le ni te jesun a sol khia a akyangwa huchi in thu apia hi zentel te lama pai keun la samari mi te khwa leng lut keun hima le Israel in kwan belam mangte kyanga paizo un huan na pai un van gam anai ta chi in thu gen zel un damlo te hi damun la misi te kai thoun la phak te hi siang thoun la doi te hol khia un athonin namu wa athonin pia un na konga kwa dangka eng hiam dangka hiam dal dangka hiam toy keun zinna a dingin kolzal hiam puanang ni hiam khedap hiam chiang khun hiam toy sam keun na sem mi nek ding mutak a hi huan kholian hi in khoneu hi tale nalut na pewa no hon tung sak tak mi zong khia un la na pot non ma tengu huai ina tung denun a in wa na lut pe changun chibai bu kun huai ina mi te chibai buk tak a hi ule na khamwan na u atung wa atung dia atak ke wa le na khamwan na u no tunga hongki non ding hi kwa pe no hon ki pa pi lowa na thu u leng angai khiak ke ule huai ina kipan le huai khwa a kipan na pot chiangun na khepek wa lei vui tat khia un chi tak takin kon hila hi thu khen ni chiangin huai khwa sangin Sodom le Gomora gam thuak ding adana omzo ding hi god na hong tung ding te ngai di wa ngia laka belam ombangin konsol khia hi gul banga pilwang va khu banga poi khoi lowinom un hima le mi hinglaka pilwangun vai hom mi te ahon mansak dingwa ki khopna in a ahon vuak ding ziakun keima ziakin gam ukte le kumpi pa te ma a amau te le zentel te theisang na dingin ahon pi dingu hi hima le ahon matsak chiangun bangchi dinga hiya bangthu ka gen dia chi in lungkham keun na gen dingu ahun takin ahon theisak ding hi again pa no mau na hi ke dingwa na pa u kha in no mawa again zo ding hi huan hi lup ding in unau pa le unau pa akiman sak dingwa pan leng ata aman sak ding ta ten leng anu le apa te u ado dingu a hi lum sak dingu hi kamin ziakin mi teng huat na hi dingu hima le ato pha a thuak nga peuma hot damina om ding hi huchi in hiai khwa a hon god chiangun khodanga tai sanun chi tak takin kon hil a hi mi hing tapa hong pai ma in Israel gama khopi te na sik swak ke dingu hi nungzui a heu tunga a om ke sikha leng apu tunga a om ke hi nungzui a heu banga a hongom le sikha apu banga a hongom tu ahun e in nei pa bon Belzebul a chi ule a in kwan pi te nak chi na telun chia kwa hiam lau ding hoi ziakin amau te ki takeun lang lo di nga sial bang ma a om ke thei lo di nga im bang ma a om ke hi miala no kon hil wak a na gen dingwa bilbula na za ko in tunga tuang in tang ko pi un huan sapum that a kha that thei lo te ki takeun la gehena a khale sapum hi mang thei pa ki ta zo un kolgin ni daldang ka khatin azwak zielu hilo hiam hima le alakwa khatleng na pa u theiloin leya akeke ding hi na samjang te u na ngon leng simvek a hi hoi ziakin law keun kolgi tampi sangin naman phazo u hi Chris min gumna huchi in mi te ma a hon gum peuma kapa wana omma a kagum sam ding hi hima le kwa pe mi te ma a hon ki thei mo bol kapa wana omma a ka ki thei mo bol sam ding hi lemna hilo namsaw leitunga lemna leng sak dinga hong pai hon sakeun lemna leng sak ding hilo in nam saw leng sak dinga hong pai ka hi zo mi apa do sak dingin tanu anu do sak dingin mo anu do sak dinga hong pai ka hi mi amilma ama in kwan pi te laka mi ma a hi ding hi kwa pe anu hiam apa hiam keisa nga I zo tu kami hitak a hi ke kwa pe atanu hiam atapa hiam keisa nga I zo leng kami hitak a hi ke kwa pe across pua ahon zuilo kami hitak a hi ke
kwa peu ahin na mu in atan dinga keima zia ka ahin na tanin amuding hi kipa man te kwa peu no hon kipa pi in ke hon kipa pi a hi a kwa peu ke hon kipa pi a hon sol pa kipa pi a hi zol nei kwa hiam zol nei a hi zia ka kipa pi in zol nei kipa man amuding kwa peu midik tat kwa hiam midik tat a hi ziak a kipa pi in midik tat kipa man amuding hi huan kwa peu hiai mi neu chikte laka khat kia nga nungzui a hi ziaka tuisik no khat kia pia leng chi tak takin kon hil a hi akipa man atan ke hial ding a chi he Matthai Bung som le khat Baptist pa Johan misol te huan hi chi a hi a Jesun anung zui som le ni te thu apiak zo in huai a panin a khopi te wa sin sak ding le thugen ding in apai ta u hi Johan in swang kul sunga Chris thil hi te anazakin anung zui te solin akianga hong pai ding pa na hi hia a hi keile midang hungai lai ding ka hi u hia a chi sak hi huan Jesun akiangwa painon taun la thil na mu u le na za ko Johan kianga vahil un mit to te amit u ahong wakta khe bai te khe in ahong paiwa phak te ahong siang thota wa bengong te leng abilu ahong wakta misi te leng kai tho in a omta wa mi zong ten leng Tanchinhoih hil adong ta u hi kwa peu katung a lung hi lo na mu lo aham pha u hi chi in adong hi huai mi te apai takun Jesun mi pi te kyanga Johan thu again ta hi bang endi nga gamda ya pai hian hi wa sial luang hui mut ling mo a hi keile bang ending pe na pai hian ei tawa puan nem sil mo ngai un puan nem sil te zo kumpi pa te ina eve a omu a hi keile bang ziak penin a hia na pai khia ku zol nei ending in mo a hi tok voi konchi a hi zol nei sa nga leng thu pi zo endi kathang ko nama a kasol a hi aman nama a nalampi te abol ding chi atan chin a gelu hiai mi pa a hi chi tak takin kon hil a hi numei suan laka Baptist pa Johan sa nga thu pi zo apyang ke hima le van gama mi neu pen ama sangin a thu pi zo u hi Baptist pa Johan om a kipan tu tan in van gamin hiam gamna atuak nak hiam gam ten hat thu in ala hi zol nei te teng teng le dan thu in Johan ahongom tan pha in anagen khol zialu hi napom nop ule huai zo Eliza hong pai ding pa ma a hi kwa peu zak na di nga bil nei in za hen hima le tu lai khang te bang to ka te pi dia naw pang dol muna tu a alom te sama tam ngai hon tum sakunga lam lo china kaphu hup unga sun lo china chite bang a hi u hi Johan ahong paya ne ina don ke a doi zol a chi u hi mi hing tapa ahong paya ne ina dona endiwa an hai pa wain hai pa sia khon te le mi khial te lom a chi u hi hima le pilna ata ten siama tanu achi hi gingtalo khopi te tungging na huan akisik lo zia kun athil thu pi hi tamna khopi te atai hi Korazin na tunggik e Betsaida na tunggik e no mau a thil hi thu pi ki hi te tura le sidon khwa a hi hi le sai pon sil a vullaka tu in akisik ta dingu hi hima le kon hil a hi thu khen ni chiang in no thuak ding sang in tura le sidon khwa thuak ding adana om zo ding hi huan nang Capernaum van tana toy sang na hidia hia misi khwatan a paisuk ding nei ve nang ma a thil thu pi tak ki hi te Sodom khwa a hi hi le tu tanina om lai ding hi hima le kon hil a hi thu khen ni chiang in na thuak ding sang in Sodom gam thuak ding adana om zo ding achi hi Chris a holna huchi lai in Jesun a ho pi a
pa o leitung le van to pa nang mi pil le mi bengwak te kyanga hiai thu na i ma nawngek te kyang a na thei sak ziakin kon phat hi a hi pa tua bang hi nang nga in a hoi a hi kapan thil bang kim hon kem sakta pa lowin kwa ma in tapa a thei ke tapa le a kyang wa tapa in a ki thei sak ut na te kya lo ngalin kwa ma in pa a thei ke hi no siam gim le pwa gik po teng teng o ka kyanga hong paiun keiman khol na kon pe ding hi ka hak kol puaun la ke ya ki pan zilun thunwai lu le lungtang ki ngai niam tak ka hi huchi in na khawa ding in khol na na mudi ngu hi ka hak kol anwa ma ka puak leng azang hi achi hi Matthai Bung som leni khol ni thua dot na huchi lain Jesu khol ni in bu lei kan tanin apai hi nungzui te agil kyalwa bu vui te khiakin aneta u hi Pharisai ten huai amu un akyanga endi na nungzui ten khol ni in hi siang lo hi u achi u hi Jesun akyangwa David in agil kyal laya alom te to athil hi u na sim ke wa ya huchi a pathian in a alut a ama le alom ten nek siang lo siam pute kya nek siang tang ho koi tuam anek thu a hi keile khol ni in pathian biakina siam pu om ten khol ni abo siat unleng siam tang in a omu chi dan thu na sim ke wa hiya huchi a hi ngal le pathian biakin sa nga thu pi zo hiya ya om chi kon hila hi hima le ki thoi na de ilowin za ngai na ka de chi a om dan na thei hi le u chin mi siam tang te siam lo tang sak lo ding hi ve u chin mi hing tapa zo khol ni to pa a hi achi hi khut zo hi dam na huan huaya ki pan apaya aki khop na in wa avalu thi ngai di mi khat khut zo ana oma ama a hek thei na dingun khol nia hi dama siang hia chi in Jesu adongu hi ama na kyangwa no te laka kwa pewin belam khat neun la khol ni in ko khu ka ketale kwa a hia le na kai helo ding belam khat sang in mi hing khat bang chilel a man phazo a hia hoi ziakin khol ni in hi hoi asyang hi achi hi hoi zo in hoi mi kyanga na khut zanin achi hi huchi in azana alang khat bangin adam siang ta hi Pharisai te bel apot wa ama a hi lup thei na dan dingu ngai to in akiko u hi pathian sikha tel Jesun huai thu a the in huai muna ki pan in akihem mang hi hima le mi tampi in ama azui wa adam lo te anahi dam vek hi atan chin gen thang het lo ding in akyang wa achi hi huai zol nei isai thu gen khol atang tun na ding a hi zo hi endi kasikha ka tel ka dei tak kalung simin apa tak ma atunga ka kha ka koi dia huchi in zentel te kyanga dika vai hom na a en sak ding hi asiel ke dinga akiko sam ke dinga kongzi nga kwa ma in a o aza sam ke dingu hi dika vai hom na a walzo sak mateng sial luang ki gop sa a hi tan khe ke dinga meiwa kwang liak a hi mit sam ke ding hi ama amina zentel ten lamet na anga adingu achi hi setan panpi na hilo pathian na sep huchi lain doimat mit to pau theilo khat akyanga ahon piwa ama a hi dama pau theilo hong pawin ahon mu thei ta hi huchi in mi pi teng tengin lamdang asama ma wa hiai mi pa David tapa hilo a hi mo achi u hi hima le Pharisai ten huai azak phetun hiai min doite kumpi pa Beelzebul ziak loin doite adel khe ke ding achi u hi Jesun amau te ngai to ate atheya akyangwa koi gam leng ama kido amang thangnak koi khwa hiam in kwan khat leng ama kido a phoswak ke ding hi setan ma adel khiakin ama le ama kido hi ding hi a agam bang chin ading dia le huan ke Beelzebul ziak a doite del khia ka hi le nata te un kwa ziakin a hia le adel khia ku huai ziakin amau te no te tunga thukhen mi te a hi dingu hi hima le ken pathian kha ziak a doite del khiak kana hi le
huchi a hi ke ngalin min mi hat agak masak phot ke le bangchin a hiam mi hat ina alut a asum alak sak the ding huai nung in a ina lok mai ding hi kwa peu ke lama panglo hondo a hi kwa peu hon lak khom pi loin a the zak a hi huai ziakin kon hil a hi mi a khel na chi tengwa le pathian again siat na chi teng u ngai dam a hi dingwa kha hil hial again siat na ngai dam sak a hi ke ding hi kwa peu mi hing tapa kal akal na u ngai dam sak a hi ding kwa peu khasiang tho hil hial kal zo huai akal na u tu dam sung le hun hon tung dinga leng ngai dam a hi ke ding a chi hi sing le aga sing hoi aga leng a hoi na chi ke nga lu le sing sia aga leng asia chiwang lakun sing aga a ki thei ziakin gul swan te o no gilo na pi in bangchi in a hia thu hoi na gen thei dingu lungtang adim wal kamin again zel hi mi hoi in ago bom hoi a ki pan thil hoi te a hon la khia a mi gilo in ago bom hoi lo a ki pan thil hoi lo a hon la khe zel hi huan kon hil a hi mi ten thugin a lo again pe uma u wai thu tan chin ma vai hom ni chiang in again dingu hi na thu in siam a hon tan tang sak dia na thu ma in siam lo a hon tang sak ding hi a chi hi chiam te na nget na huai lai in lai gel mi te le farisai te laka mi kwa te hiamin ama a ho pi wa akyanga heu tu pa nanga kipan chiam te na mu ka u tu a chi u hi ama na kyangwa khangilo le angkom ten chiam te na azongwa hima le zol nei zona chiam te na lo ngal akyangwa chiam te na piak a hi ke ding hi zona ni thum le zan thum nga pi gil sunga a om bangin mi hing tapa ni thum le zan thum leng gil sunga a om sam ding hi ni nevi khomi te thukhen ni chiang in tu lai khang te kyanga ading sam dingwa siam lo atang sak dingu zona thugen ziakin akisi kwa ngai di wa zona sa nga thu pi zo hiaya om hi simlam kumpinu thukhen ni chiang in hiai khang te kyanga atho dinga siam lo atang sak ding hi solomon pilna ngai kheding in kolmonga kipan ahong pai nga la ngai di wa solomon sa nga thu pi zo hiaya om hi akim lowa kibol law huaina huan doinin mi hing sunga kipan apot in kholna zongin tui om lo namuna awak waka amuke hi huan kapot na in ma a kakik non mai ding achi a awatun le ahom a zep hoi sa in avamu hi huai takin avapaya ama sa nga gilo zo doi dang sagi ahon pi a huai mi sunga alu twa ateng ta u hi huai mi hing omdan nanung amasa sangin ahong hoi ke zo hi to bang ma in tu lai khangilo takte tunga ahong om ding chi in adong hi jesu nu le asangam te mi pi te kyanga thu again lain ngai di anu le a u naw te ama ho pi tumin in po a adingu hi mi khatina kyanga ngai di nanu le na u naw te nanghon ho pi tumin in po a ading ni lo achi hi aman a hil pa kyanga kanu kwa a hia ka u naw te leng kwa te a hi wa chi in adong hi huan nungzui te lama a khut zanin enun kanu le ka u naw te kwa peu ka pa wana om de ilam hi phot ka u naw ka sangam nu le kanu te a hi u achi hi Matthai Bung som le thum buchi the pa gen te na thu wai ni in jesu in akipan apai khia a dilge ya atu hi wan akyanga mi pi thu pi tak ahong ki khomwa huchi in longa atwanga atu a mi pi teng teng piau ta ka adingu hi gen te na in thu tampi akyangwa again hi ngai di wa buchi the pa buchi the in akwan hi buchi athe la in a khen lam si ka akya a vasaten ane zo hi a khen swang si le la ka akya a leya asa lo jakin ahong po pa hi himale ni aswa in hai voi in oma zung ane ilo jakin avoi mai ma hi
wan akhen lo ling nei laka akia a lopa ahong po sanga ade mangta hi akhen lei hoi a akia a khen khat ale za khen khat ale somguk khen khat te ale som thumin ahong ga au hi kwa pe bil nei in za hen achi hi gen te na sikizat na wan nungzui te ahong paiwa akyanga bangdia gen te na a thu gen na hia achiu hi aman adonga akyangwa vangam thuguk note thei phal ahia amau thei zo phal ahi ke hi kwa pe anei pyak be lap ahi dinga a hau ding kwa pe anei lo anei sun leng laksak ahi ding hi huchi ahi ziakin akyangwa gente na in thu ka gen ahi munapin amuke na kwa zanapin athei sam ke na ku hi isai thu gen khol atungwa atung hi bil in zo na za dingwa athei zo na thei sam ke dingu mu zo na mu dingwa thei zo na thei ke dingu yai chi te lungtang anangop ta a bil te u angunga amit siwa uchilo inzo amitun amudingwa abilun azakhadingwa alungtang un athei siam dingwa ahong ki non khadingwa amau kanahi dam khading anachi hi nomit te zo aham pha hi amu ziakin nabil u leng aham pha hi azak ziakin chi tak takin kon hil ahi zo nei tampi le midik tat tampi leng nathil mu te mu ai u twa himale amukeyu nathil zak te u zaka u twa himale azakeyu hi bu chi the pa gen te na hil chet na wai ziakin bu chi the pa gen te na thun zaun kwa pe in kumpi gam thu bila azaka athe siam ke le migelo ahong paya alung tanga the sa alak sak na hi wai tu lamsik athe a hi swang sile athe bel thu za a ki pak taka apom banga hi himale ama azung om kia solo chik kia oma thu zia ka gim thwak na le soina ahong om tak in apuk pa hi wan lo ling nei lak a the te tu thu za a himale khovel olmo na le hausak na khem na in thu ade pa ga lo in ahong om hi wan le hoi tung a the tu thu bil aza a the siam hi wai tu aga ngi a khen khat ale za khen khat ale somguk khen khat ale som thumin apung achi hi bulem gente na dang akyangwa age non a van gam tu mi alo achi hoi the pa to te a hi himale mi ai mut kalin milma hong paya bu lak a bulem athe a apai mang non ta hi wan bu ahong po a ahong vui in bu lem leng ahong kilang sam hi huchi in nei pa si khate ahong paiwa akyanga pu nalowa chi hoi the lo na hi mo bu lemte koya ki pana hongo ma hia achiu hi aman akyangwa milma in ana the eve achi hi sikhaten akyanga a hi le white wala khom le hoi na sa hia achiu hi aman bel selowe bu lem na la khom na lamwa bu na bot khom khadingu bu lak dongin po ho mu he bu la khun changin bu ate kyanga bu lem la khom ma saphot unla halding in lomga kun bu pen bel kabu in a sek lutun achiding achi hi ankam chi gente na dang akyangwa age non a wangam tu ankam chi tang khat min alaka alowa athe banga hi wai chi laklaka aneu pena himale ahong po sang changin lopa laka alian pena sing ahong hi a huchi in tungleng basate ahong paiwa ahyanga agya ku achi hi silngo gente na dang akyangwa age nona wangam tu nume in silngo an buang te na thumlaka abil a aveka atho mateng aphum banga hi achi hi gente na zat na jak jesun
wai teng again te na in mi pi te kyanga again na gen te na loin akyangwa bangma again ke hi zol nei in gen te na in kakam kakading a leilung pian tung a kipat thil kisel ka gen kheding achi a again ahong tun the na ding in bu lem gen te na hil chet na wai lai in mi pi te apai sana ina aluta nung zui te akyanga ahong paiwa lo a bu lem gen te na thu hon hil chianin achiu hi aman adonga chihoi the pa mi hing ta pa a hiya lobel khovel hi chihoi te gam ta te a hi wa bu lem te migilo ta te a hi milma bu lem the pa diabol a hi a bu la khun khovel top na ding a hi a te angel te a hi hi uchi in bu lem te al khomwa meya a hal bang un khovel top na a ding hi mi hing tapa in angel te asol khedinga gam a ke pan hi khial sakte le thil hi khial te teng a khom kheding hi amau te hal tui na me a apai dingwa wai laya ka le hagoi a ding hi wai hun changin midik tat te apa u gam a ni bangin atang ding hi jang na ding a bil nei pe win za hen go phum gu gen te na van gam tu lo a go phum gu bang hi wai mien amua asela akipa jakin ane teng azwaka wai lo aleita hi tui kep swang gen te na wan van gam tu sumsin mi tui kep swang hoi tak jong mi bang a hinon hi wan aman tui kep swang man pha tak akhat amu a ane teng zwakin aleita hi len pi phum gu gen te na van gam tu len pi tui pi a pai chichi tun khom na bang a hinon hi adim tak in ageya akai khya awa atuwa ahong ahoi teng boma ala khomwa ahoi lote apai u bang hi khovel to phun changin huchi bangma in ding angel te ahong po dingwa midek tat te laka migilo te aken kheding hi huchi in hal tui na me apai dingwa waya ka le hagoya ding achiu hi thilui le thil thak jesu ma in akyangwa wai teng na thei siam hiya achia amao akyanga thei achiu hi wan amana kyangwa wai jakin laigel mi van gam thu hit a peuma in nei pa ago boma kipan athil thak te le thilui te phol khepa banga hi achi hi Nazareth Jesu ade keyu wan huchi a hiya jesun hwai gen te na te again kitin waya kipan apai ta hi omna kholam atunga aki khopna inwa amau te thu a hila huchi in lamdang asama amau hi yai min yai pilna le yai na sep thu pi thili the na te koya pat amu a hya yai mi singlem bolpa tapa hilo hya anu mari kichi hilo hya au naute Jacob Joseph Simon Judas kichi te hilo hya yai mi piangsan in koya ki pana hya yai teng mu a hya asangam nu te leng ikyangwa omvek hilo hya achiu hi uchi in atung a alung kim keu hi himale jesun akyangwa zolne ama kholam le ama in lam lo ngal apa toilo in ngei ke achi hi agin lo ja kun waya na sep thupi dang tam a hi ke hi Matthai Bung som leli Baptist pa Johan si ina wailai takin kumpi pa Herodin Jesu tanchin anaza hi asikhate kyanga thu agena yai Baptist pa Johan a hi misi laka ke pan thono na hi waijakin hwai thili the ina ten ama a sem hi achi hi Herod in unau Philip ji Herodia jakin Johan amana ahena swangkula anakhum hi Johanin akyanga ama nane asyang ke achi jakin Johan hi lupun ma
le mipi aki ta a zolne a abol ziakun ima le Herod piani ahong tun in Herodia tanu alaya alama Herod ap kipak sakhi wai phetin anget pe uma peding in thu akitiam hi aman anu thuhil in hei kwanga baptist pa Johan lutang hon pia in achi hi kumpi pa alung khamta a himale athu cham te le an kwang pi te jak in piak ding thu apia hi uchi in mi asola Johan lutang atan sakhi wan kwang in lutang ahon lawa numei naw pang kyanga apia wa aman anu kyanga apai pi ta hi Johan nungzui ten aluang ahong lawa avuiwa uchi in Jesu avahi luhi mi pi sanga wangna Jesu hwai azakin yaya ke panlongin gam keulama pai tuam ta hi himale mi pin azak takun khwa a ke pan khe a pai in azui taw hi uchin aman ahong pai khyak le mi pi thu pi tak amua he pi ma a adam lo te u a hi dam sakhi ni taklam ahong hi in nungzui te akyanga ahong paiwa yaimun gam keu a hi a ni akai ta a mi pi te khwa te apaya amau ading nek ding alei thina dingun pai sakta in achiu hi Jesun akyangwa apai mang u ki phamo ke no mau nek ding pia un achi hi amau akyanga haya tangho phelnga le ngasa ni kya ine achi hi aman hwai te ka kyanga hun la un achi hi uchin lopa tunga tuding in mi pi te thu apia a tangho phelnga le ngasa ni te ala a wanlam enin awal zola abal khama tangho te nungzui te kyanga apia a nungzui te mi pi te kyanga apisonu hi wan avekun anewa awa chia tawa akham wal u bompi somle ni dim angau hi anete numeile naw pangsim lo in pi chingen sanga vel a hiu hi tuitunga Jesu he na pai wan mi pi te asol mangkhit in apai ma a wan mi pi te asol mangkhitin apai ma a gal khat anapai masa ding in nungzui te longa atwang sakte te hi mi pi te apai mang nung in thum ding in tanga atwam in apai towa ni taklam ahong hi in huaya ama keinom ta hi longdil lai taka om ta a hu in a hilolam a ason jakin tuiki hot in asep ta hi zan ven li na a Jesu dil tunga khe a apaya akyang lam u honzwanin amu hi nungzui ten ama dil tunga khe a apai amu un sikha a hi chi in abwaiwa lawin aki kotaw hi himale Jesun amau a ho pi pa a khamwang takin omun keima ka hi law keun achi hi Peter in adonga topa nang na hi le tuitunga nang kyang a hun pai thu hon pia in achi hi wan aman hong pai ve achia Peter longa kipan akuma Jesu kyang zwanin tuitunga he na pai ta hi himale hui nung amu in alawa tum din akisa a topa hon damin chi in akiko hi Jesun asok pa a ama alena akyanga nang gintom bangda gingla na hiya achi hi wan longa atwa nule hui adai ta hi longa omten pathian tapa na hi tak hi chin ama abiaw hi Genesaret a damlo hi damna wan gal khat lama kayule Genesaret gam hong tung hi waimun ami ten ama athe takun waikim gam tengtenga mi asolwa damlo tengteng akyanga ahong paiwa apwan mongbe khoi the angien ngutwa wan a khoi pe uma adam jelu hi Matthai Bung som lenga thugo sia thu athu hilna wailain Jerusalem kho a om Pharisai te le laigel mi te Jesu kyanga ahong paiwa bangdia na nungzui te upate thugo sia a talek na ku a hya tangho anek changun akut u asil ngei keyu achiu hi Jesun akyangwa no leng bangdia na
thu gâu sia jakwa pathian thu piak a talek na hiwa pathianin nanu le na pa za takin kwa pe anu hiam apa hiam gen sia singe nge he achi hi Nobel kwa pe anu hiam apa hiam kyanga non zat na ding pathian kyanga piak a hi pe ma changin anu le apa aza ding a hinon ke na chiu hi huchi in na thu go sia jakun pathian thu bangma lon na swau hi no lep cha te isa in na tung tang thu anagen khol dik ma ma hi yai mi ten akam un ahon za wa amukun ahon phatwa himale alung tang un ahong gamla tu hi chi hi himale ta hil nawa mihing thu piak a hil jakun ahon biaku athon maya hi chin adong hi mihing te nin sakte wan mi pi asama akyangwa nga hya unla theisiamun kam alutin mihing a hi nin ke ya himale kama pot wainge in mihing a hi nin zo hi achi hi wailain anung zuite ahong paiwa akyanga farisai ten waithu aza kwa alung kim lo danu na theya achiu hi aman kung teng teng kapa wana om swan lo bo khyak in om ding amaute olmo keun mitto makai a hiu uchi in mitto ma apile ko huka ake khom dingu achia adong hi wan peter in akyanga wai gen te na thu hon hil chanin chin adong hi aman tu ta na no leng the nai lo lai na hiu mo kama lut pe ma gila alu chuka dailen na pai khya kin om chi na the ke u hya kama po table lungtanga ki pan hong po ta hiwa waite nge nge in mihing a hi nin na hi lungtanga ki pan ngai twa na gilote twal that na angkom na ki ngai na guk tak na hek na gensia na ahong po na hi waite a hi mihing hi nin khut sil lo a anne kin mi a hi nin ke achi hi zantel nume hi damna jesu hya ke pan potin turale sidon uk a apaita hi wan ngai di wai kama ke pan kana nume khat ahong pai hi to pa david tapa katunga za ngayin katanu doin lungkham hwai pi in aman chin akiko hi aman bel kam khatin leng adong ke hi anung zuiten inunga akiko kowa paisak main chin ahong ge nu hi aman bel israel in konam laka bela mangte kyang longa la sol ka hi ke achi a adong hi himale nume ahong paya topa hon hu in chin abia hi wan aman ta te tangho lak sak a uite kyanga pai akilom ke achia adong hi nume in topa hi zo a hi tham hi himale uiten leng apu do kana ke pan atang ho nen kya anejel sam vewa oi achi hi wai takin jesun akyanga nume nagin na thupi na tele na de bang takin natunga om hen achia adonga huchi in atanu wai hun nge in adam ta hi mi tampi hi damna jesu waya ke pan apaya galilee dil kyanga ahong tunga tanga apai towa wai a atuta hi huchi in mi pi tampi akyanga ahongwa kebaite mitote pauthei lote piang swalte le midang tampi ahong piwa aman amaute anahi damcha thi mi pi ten pauthei lote hong pawa piang swalte hong hoya kebaite hiya paya mitoten honmu theita u chi amu un lamdang asama ama awa huchi in israel te pathian aphat taw hi mi pi sangli wangna huchi in jesun anung zuite asama mi pi te nithum ka kyanga om tawa nekding bangma ane ilu jakun kalai nat ma ama an ngolin ka paikik sak ut ke hi huchalawin zo lamkala aba se khadingu achi hi nungzuiten akyanga mi pi hai za za wa na khop tang ho wai za za gamdaya akoya ki pan imudia achiu hi wan jesun akyanga tangho phel bangza ananeiwa achi hi amao akyanga phel sagi nga new
tom chik to achiu hi wan aman le a tu ding in mi pi te thu apia a wan Tanchinhoih phel sagi le nga te ala a kipa thu again in abal khama nungzui te kya nga apia a wan nungzui ten mi pi te kya nga ape so nu hi wan avekun anewa ava jatawa akham wal ne nu bompi sagi adim hi ane te tu numele na pangsim lo in pi chingen sangli a hiu hi wan mi pi te asol mang nungin Jesu longa atwanga magadan gama ahong tungta hi Matthai Bung som le guk jamte na nget na waizo in Pharisai te le Sadukai te ahong paiwa ama ze na dingin wana kipan jamte na amal te en sak dingin angenu hi aman akyangwa nitaklam ahong hi in khwa aphadia ading meisan aswak na chi na ko hi wan jing sangin tunin khwa sedia ading e meisan aswaka anyam kai na chi na ku van omda na thei siam ngalwa hima le hun jamti na te na thei siam thei kiu hi khangilo le angkom ten jamti na azungwa hima le zona jamti na lungal akyangwa jamti na piak a hi ke ding chi in adong hi wan amaute paisanin apor kheta hi Pharisai te le Sadukai te silngo wa nungzui te ga khatlam atunun Tanchinhoih apomang hilwa Jesun akyangwa Pharisai te le Sadukai te silngo laka kivengun la pilwangun achi hi amau Tanchinhoih ipwak lo jak u eve chin akinga itwaw hi Jesun hwai atheya gingla te o bang acha Tanchinhoih na nei lo jakwa kinga itwa na hiwa tu nangon in nalungsim un na the nai ke lai lai mo misang nga nek Tanchinhoih phel nga le khamwalu bompi bangza nadim sakza u na the gi geng ke wahya misang li nek Tanchinhoih phel sagi le khamwalu bompi bangza hiam na lwa dimu chi theilo mo Tanchinhoih thu na kyangwa genlowin Pharisai te le Sadukai te silngo apan pilwangun chi gen ka hi zo chi banga ja thelo na hiwa achi hi wai takin Tanchinhoih silngo laka pilwang dingin asol ke ya Pharisai te le Sadukai te thuhil na apan pilwang dingin amau asol zo chi athei taw hi Peter yin Jesu hi na puan khyak na Kaisaria uk a Philippi mun a hongtun in Jesun anung zuite ka nga mi ten mi hing tapa kwa ahia achiwa chi in adong hi amao khen khatin Baptist pa Johan ahi achiwa khen khatin Eliza ahi achiwa khen khatin Jeremiah hiam Zolne kwa hiam ahi achiu hi aman akyangwa ahi le no kwa kahi non chiwa achi hi Simon Peter in Chris pathian hing tapa na hi chin adong hi Jesun akyanga Simeon Barizona hampha cha sale se san in hon the sak na hi ke a kapa wana om hon the sak na hi zo hi konhil a hi nang Peter na hi yaiswang pi tunga kasap tom kalam to dinga misi khokul kongkhak ten hiaya zo ke dingu vangam tabi te kon pe dinga leitunga bangpe na hen wana leng hen a hi dinga leitunga bangpe na phel wana leng phel a hi ding achi hi waizo increase a hi chi kwa man hil lo dingin nungzuite achi big beki Jesun asina le thono na ding gen khol wainungin Jerusalem a apai dingdan upate siampulian te laigal mi te apan thil tampi athuak dingdan le hi lupa om dingdan nithum ni akai tho a om dingdan Jesun anung zuite athei sak panta hi wai phetin Peterin ama api tuama tupa hi ke hen hiai te natunga tungei ke hen achi in ata hil hi Jesu akiheya Peter kyanga
setan kanunga payin kaya din pukna na hi pathian thilte ngai to loin mihing thilte na ngai to zo hi achi hi nungzui na manpiang na Jesun anung zuite kyanga kwa pewin a honzui nople ama kimangilin across pwa in honzui hen kwa pew a hin na humbit utin atan dinga kwa pew keima ziaka hin na tanin a humbit ding hi min khovel apum in nei hen la a hin na tan le ama ding in bang a phatwam dia a hi ke le min a hin na sikin abang a pethe dia mihing tapa angel te to apa thupi na akizem ahong pai ding jakin wai hun changin michi anasep bang un adin cha ding hi chi tak takin kon chi hi yai a ding a khente mihing tapa agama ahong pai a mu masiau si na cham lo hial ding a omu achi hi Matthai Bung le sagi me lamdan na Waini guk nungin Peter Jacob le a unaw Johan atwamin Jesun tang sang taka apai to pi hi wan amawa amel omdan ohong lamdang ta a amai ni bangin ahong tanga ponsil te bu bangin ahong ngota hi wan ngai di mosi le Eliza ama kyo pi in akyangwa akila ku hi wan Peter in Jesu aho pia to pa edin hyaya om ahoi na ule hyaya aidak buk thum kabol dinga nanga dingin khat mosi dingin khat Eliza dingin khat achi hi again lai takin ngai di mengo takin ama ohon le ata a ngai di me a kipan o in yai katapa de tak kakipa na ma ama ahi ama thu ngayun achi hi wan nungzui ten huai azakun khubo in apu kwa alaw ma ama hi Jesun ama ohong khoya thawun la lawgi un achi hi wan adakhya a Jesu kya longal kwa ma amutakeu hi wan tanga kipan akum layun Jesun akyangwa mhing tapa misila ka kipan atho non masya na thilmu u kwa ma hilkeun chin athu pya hi wan anung zui ten akyanga laigal mi ten Eliza hong pai masading a hi bangchidan chi a hi wa chin adong hi aman Eliza ahong pai ding hi ma hi mangkim asyam hoi ding hi himale kon hil a hi Eliza zo ahong pai hin ta a ama athei kewa atunga a u tut un a hi zataw hi huchibma bangin mihing tapa in leng alakwa athwak sam ding achia adong hi wai takin nungzui ten baptist pa Johan thu akyangwa again a hi chi ahon thei taw hi pasal naw pang doi mathi damna wan mi pi kyanga ahong tunun mi khat akyanga ahong paya ama akhuk din in topa katapa tunga za ngain kai ve a hi anak thuak tel mai tamve pi meya apuk luta tamve pi tuya ling apuk na khi nanung zuite kyanga kon pia a hi dam thei keyu achi hi Jesun ginna nei lo le khanggen hakte o bangtana hia kon thuak zo ding ama ka kyanga hon pi un chin adong hi wan Jesun doi ataya asunga kipan apota waida kin naw pang adam ta hi wai zu in nung zuite atwamin Jesu kyanga ahong paiwa banga cha ko del khe theilo ka hi wa achiu hi aman akyangwa nagin tak lo jak un a hi chi tak takin kon hil a hi an kam tang khat bangin na na nei ule yai tang kyanga yaya kipan huaya pama vaskiswanin na chitingwa akiswan mai ding no ding in hi thelo bangma om ke ding achi hi akoi abang hile hichi bang zo thum na le angol na longalin apai khe ke ding hi Jesun asi na ding gen khol non Galili gam a om layun Jesun akyangwa mihing tapa zo mihing te kuta matsakin om ding athat dingwa nithum nin kai tho in om ding hi achia huchin alung khamma mau hi temple sia piak na Kapernaum khwa on tung un
pathian biakin sum khonte Peter kya nga ahong paiwa napun biakin sum pe je lo hia achiu hi aman pe je le achi hi wan in sung avalut in Jesun akya nga Simeon bangchin na nga ya leya kumpi paten sia le leiman sumte kwa panahya alag zelu atate wa ki panhya mitwa mapan chi in anagen tu hi Peter in mitwa mapan achi takin Jesun akya nga uchi ahi le tate ol u ahi va oi himale nang dil a va ho in la nga kwai dia in la nga a hung swak masapen manin akam kek le chin dangka ni namuding waite lain la kele na nga ding in akya nga pia in huchilo in zo amaute ihi lungkim ke khading achi hi Matthai Bung som le gyat kingai niam na ham phat na wai lai takin nung zuite Jesu kya nga ahong paiwa van gama kwa athu pi pen dia achiu hi wan aman naw pang new chik asama alakwa ading sakhi chi tak takin kon chia hi nalam danwa naw pang new chik bangnong hi keule van gama nalut ke hyal dingu huchi in kwa pe hiai naw pang new chik banga kingai niam wai mi van gam a athu pi pen ding achi hi wan ka pe kamin ja ka hi chi bang naw pang new chik khat ki pa pi ke ma hon ki pa pi a hi midang te hi puk mulkim hwai himale hiai hon ging ta new chik te laka khat leng hi puk angonga bu goi jan na swang lian pi ok sak in tui pi thuk laya khemang leu ama ading in a khoi zoding hi puk na te jakin khovel tung agikhi puk na te bel om ding him a hiya himale puk na om sakpa tung agikhi wan na khuthiam na khe hiam inon hi puk le tan khe in la pai mangin kun ni le khe ni ne ya tang ton me ya pai a om sangin piang swal hiam kheba hiam a hin na alut nang ding in a hoi zo hi wan na mit in a hon hi puk le khel khya in la pai mangin mit lang ni ne ya gehen na me a pai a om sangin mit lang ne a hin na alut na nga ding in a hoi zo hi mela mangen te na yai mi neute laka khat leng simmo lo giding in pilwangun angel te un wana kapa wana om mel a engi geu chi kon hil a hi mihing tapa mang thang te zong dinga hong pai a hi him a hi bangchi na sawa mi kwa pe win belam za ne hen la ala kwa khat wang mang tale som kwa le kwa te nusia in tanga pain amang pen azong ke dia hia chi tak takin kon hil a hi amu non jan jan le som kwa le kwa wang mang lo te tunga sangin tua belam tunga ki pak zo ding hi huchima abangin yai mi neute laka khat man that na pa u wana om de lam a hi ke hi anaw thil hi hial thu hil na wan u nawin na tunga thil a hi khel le pain la ama le nang kya the in khelna hi lin hon ngai khyak le na u naw na zo a hi ding hon ngai khya ke le midang khathiam ni hiam na kya nga na pi dia huchin thu chi teng thei pi mi ni hiam thum hiam kama hi kip a om the na ding in wan amaw leng angai khyak nop ke lai le saptwam te kya nga tunin wan saptwam te leng angai khyak nop ke le ama tu nang ding in zentel le sia khon mi bang hi hen chi tak takin kon hila hi leitunga bang pe na henu wana hen a hi ding wan leitunga na phelu wana leng phel a hi ding hi tupki banga thum naga chi tak takin kon hil non hi leitunga na lakwa mi ni athil ngetwa kithutwa kule na pa wana om hi sakin om dingu mi ni hiam thum hiam kamina ki komna pe wa alakwa ko om zel hi achi hi ngai dam ding dan wai lain Peter ahong paya to pa ko nawin bangza ve hya katunga a hi khel le ka ngai dam ding sagi ve tanin a hi diam achi hi Jesun akyanga sagi ve tan kon chikeya sagi ve mun som sagi tan kon chi zo a hi ngai dam nuam no sikha gen te na
Waiziakin vangam kumpi pa kwa hiam asikhate kya nga sumthu saifel tumto te pi ahi. Huchia sumthu hon saipat takin mi khat talen sing khat ba akya nga ahon piu hi. Wan piak ding anei lo ziakin apuin ama to azi to atate to anei ting ting to zuak a dit ding thu apya hi. Huchi in sikha in to pa katunga za ngai ta di in la avekin konpe ding chi in khupo in abya hi. Wai sikha pa pun a hepi tama ama a akha a abat anga idam ta hi. Hima le wai sikha apai kya a asikha hi te laka khat amakhai zakhat ba a avamu a ama amana nabathon pia in chi in agol me hi. Huchi in asikha hi pi pan kubo in katunga za ngai ta di in la konpe ding chi in angen ngun ngu thi yama le a ut ke ya abat apyak zo masya swangkul a akum ta hi. Huchi in asikha hi pi ten athili amu un poi asama ama awa athili teng teng atok pa u ahil taw hi. Wai takin atok pan ama asam a akya nga sikha gilo non nget ngun ngu jaka non bat teng teng hon ngai dam inga kon hepi bangin nang ling na sikha hi pi na hepi sam ding hilo hia achi hi. Huchi in atok pa athang pai ta a abat teng teng apyak zo masya migote kya nga apeta hi. Michi in nalung tang takwa na unaw te u na ngai dam ke u le kapa wana om in leng huchima abangin na tungwa ahi sam ding achi hi. Matthai Bung som lakwa kimak thua sinsak na hichi ahia Jesun huai tu te again zoin Galilee gama kipan apota Jordan luigal zidia gama aho hi mi pi thu pi takin azwiwa amau te ahi dam zel hi wan Pharisai te akyang ahongwa ama zen na dingin bangjiak pewin min azimak asyang hia achiu hi aman atung akipan amau bolpan numei le pasal abol le yai ziakin pasalin anu le apa apai sandinga azi alen ding huchi in ani un sapum khatahong hitadingu achi chi nasim kewa hia huchi in ni ahita kewa sapum khat ahizataw hi wai ziakin pathianin agon sa mihingin khen ke hen chi na dong hi amau belakianga ahi le bangdia mosi in kimang na lai piak amag ding chia thupia ahia achiu hi amana kiangwa mosi in nalung tangu khauzia kineve nazi teo mak aphal hima le atung akipan hichibang ahinge ke hi kenzo konchi ahi kwa peu kingai na zia hilowa zima amidang nei angko mahi maksa nei peu ma leng angko mahi achi hi nungzui ten akyanga azi lam thu apasal huchibang ahi le khen hoi ke achiu hi aman akyangwa wai thu ahi le apiang na te kya lo ngal mi na pewin apom the ke dingu michil ge anu gyo sungwa kipan huchibang apiang himti awmwa michil ge mihing khuta ge te leng awm samwa michil ge van gam jaka chil ge a ki bol tom ti leng awm samu hi kwa peu apom the in pom hen achi hi Jesun naw pang niute awalzol wai lain tungwa akhut akoya athum sak dingin akyanga naw pang niute ahon piwa nungzui ten anatai hi Jesun naw pang niute kakyang ahon sorun la kham ke yun van gam hichibang bite a ahingala achi hi wan atungwa ahut akoya waya panin apai ta hi tangwal hau gente na wan mi khat akyang ahonga pu tang tonin na kanei the na dingin thil hoi bang ka hi ding achi hi aman akyanga thil hoi thu bang dia hondong hoi khat via om himale
hin na lut ule thupiak te zuin achi hi aman akianga akoi pen mo achi hi jesun twal na tha di nga hi ke ang na kom di nga hi ke na gu di nga hi ke na hek di nga hi ke na nu le na pa za takin chi te le nang ma na ki bangin na veng te na ye di nga hi chi achi hi tang wali na kianga wai te teng ka zui zel bang ka sam la ya achi hi jesu na kianga hoi ki ma om na ul le pain la na nei teng teng zuakin la mi zong te kianga pia in huchi in wana go na nei ding wan hong pain la hon zuin achi hi tang wa bel wai thu azakin lungkham takin a pai mangta a mi hausa a hi ziakin jesun anung zuite kyanga chi tak takin kon hela hi mi hausa diawan gam lut thak sapi a hi wan kon hela hi mi hausa pathian gama alut sangin sangong sau phim bila lut chua ka bai lam zo achi hi wan nung zuiten hwaya zakun lam danga sama ma wa kwa hot damin om zo dia achio hi jesun amawa ena akiangwa wai mi hing hi wala hi ke pathiana den bang kim hi te a hi achi hi Pethuel in akianga ngai di ko bang kim pai sanin kon zui tawa bang kamudi ngwa chin adong hi jesu na kianga chi tak takin kon hela hi khovel thaka mi hing tapa atupi na tutpa atut chiangin no ke hon zui te Israel nam som le ni te tunga vai homin mang tutpa som le ni a natu sam ding o hi wan mi chi a in te a u nau te asangam nu te apa anu ata te agam te kamin ziaka paisan pe uma tu ali za amudingwa tang ton hin na atang dingo himale mi tampi masapi na omte na nung pi ni na om dingo na nung pe na omte leng masapi ni na om dingo achi hi Matthai Bung som ni grep wan na siamti gente na van gam tu in nei pa grep wan na siamting te chel dinga zinga pot khia bang hi aman na siamte to nikhat a ma khai lo dia akitu atakun agrep wan na asol chia thi wan dak thum na ding velin avapota midang dolmun a ding mai te amo hi akiangwa no leng grep wana va pai sam vewa akilom hun kon pe ding achi hi uchi na pai tau hi wan da gung na ding le da kwa na ding velin avapot no na uchi ma bangin a hi non hi wan dak som le khan na ding in avapot a midang ding te amu a akiangwa bangdia ni tuma yaila ya ding mai na hi wa achi hi ama wakianga kuama ina hon chia lo jiakun achiu hi aman akiangwa no leng grep wana wa ho samun achi hi wan ni taklam ahong hi in grep wan nei pan asum kem pa kianga nasim te samin la ana nung pe na kipan ama sa pen tanin alo pia in achi hi wan dak som le khat na ding khong in achiao te ahong ule makhai amuchia tu hi ama sapien te ahong wa mu tam deu kiging ta wa himale amau leng makhai ma amuchia tu hi alo u asan takun innei pa tunga apunu hi yaina nung pen ten dakal khat kia asem wa ko sun haksa le khol thuak te to kibangin na bola chi in aman bel ala kwa mi khat kianga lom natunga bangma ka hi khial sama makhai lo ding in ikituak ka ya
nang a lain la pai mai in nang ka hon piak bang ma hiai ananung peng kenga ka penwa ma hi ke a hi ven ka uta ka hi asyang ka ya a hi keile ke ka hoi zia kin nang na ha za a ya chin adong hi huchi in ananung pen te ama sa pen te ahong dingwa ama sa pen te leng ananung pen te ahong dingu achi hi Jesun achi na dingin holna thumveina Jerusalem khwa a ho to lain Jesun anung zui somlani te api tuama lampia akiangwa ngai diu Jerusalem khwa ipai to dia mi hing tapa siampulian tele lai gel mi te khota mat sakin awm ding amau sidingin atunga thu ahi pok ding o hi nui zabol na dia zat ding le cross a kil den dingin gentle te kyanga apadingo wan nithum ni a kai thoin om ding achi hi Zebedai tapa te dia nget sangna wai lai takin Zebedai tapa te nu ata te pi in akyanga ahong a ama bia in thilbangyam angen hi wan aman akyanga banga hiya na de achi hi aman yai katapa ni te nagama nataklama khat naveilama khat atut theina dingun thu pia in achi hi Jesun nange tu theilo hi ote kano don ding na don thei wa ya ka baptisma tan ding na tang thei ding wa ya chin adong hi amau akyanga thei achi o hi aman akyangwa kano na don ngei ding wa ka baptisma tan ding na tang thei ding o hi himale kataglam le ka veilama tu ding thu zo ke piak ding hi ke kapa bol sakte ading hi zo ding achi hi huchi in somten huai aza kun unaw ni te tunga ahi taw hi Jesun amau te asama gentle te vai hom te atungwa thunei mama wa amilian te un atungwa thu anei mama layu chi leng na theyu himale no laka zo huchi ahi ke ding kwa peu na lakwa million hi ut nana sem un aum zading hi kwa peu na lakwa masapen hi ut nana sem un aum lai ging hi mi hing tapa na sep saka om ding in ahong pai ke ya na sem ding le mi tam pi tan na dia hin na pe ding ahong pai a hi zo hi achi hi Jesun mi to ni a hi dam na Jericho khwa akipan apol layun mpi tampi takina ma azuyu hi ngai di mitoni lamgeya tutien Jesu apai chi azakun topa nang David tapa katungwa zangain chin akina ko siam siamu hi Jesu adinga amawa sama natungwa bangka hi na utwa achi hi amaute na kianga mitwa ka utu achio hi Jesun amau he pi mama a amitu akhoya huchin amuthei pa ngalwa ama azui tau hi Matthai Bung som ni lekhat Jesu wa Jerusalem lunna huchin Jerusalem khwa atun ding kwanun Betfage khwa Olive tang atun un Jesun nungzui te ni asola akiangwa namazon khwa wa on la sabil tung hi akianga anoto namuding wa phelun la kakianga hon kayun wan kwa pe in nakiangwa bang hiam agianule topan adeya ahi nachidingu aman ahon sol pa mai ding achi hi yai teng teng zol ne kama gen a hong tung the na dingin a hong om ta hi endi nakumpi pa thunwai lu takin sabil tung no tung nge ya tuangin nakianga a hong pai chi in Zion tanu hilin achi uchi in nungzui te avapaiwa Jesun akiangwa thua piak bang nge in a hi tau hi sabil tung le ano ahon kaiwa
atungwa apuan teu aphawa waya atuang ta hi wan mi pi laka tamzo in lampi apuan teu aphawa midangin singsol sat in lampi aphau hi mi pi amalama paite le azuiten David tapa kianga hosana topa mina hung pai hampha hi tungnung pena hosana chin akiko hi Jerusalem khwa ahong lut in akhwa in yai mi kwa ahia chin aling so so hi mi piten yai mi zol nei Jesu Galilee gama Nazareth khwa a hi achi o hi Jesun temple ahi siang hona pathian biak ina Jesu avalut a biak ina zuang mi tele leimi te teng teng adel hia a dangka khengte do kan tele vakhu zuak te tutpa te leng ason paisaki akiangwa kain thum na ina chiding o chia gel a hi nobel swam hatte khok in na bol zo achi hi wan pathian biakina mitta tele hebai te akianga ahongwa amau anahi dam hi himale siampulian tele laigel miten athilam dang hi tele biakina David tapa hosana chiana opangki kote amuun alungkim ke mama hi akianga yaite thugian na zahia achiu hi Jesu na kiangwa za e naungek tele noine lai te kama apot in pa toina nahi kimta chi na simnge ke wa hia achi hi wan amau apai sana khopi apat apota bithani apaya waya agyakta hi Jesun theipi kung aham sianna azinga khopi lama aki nol lain agila kelta hi lampi sika theipi kung amu a avanaile ana akialo ngal mudingam ke hi wana kianga tang ton in naga anon ken achi hi huchi in theipi avwai pa hi nungzuiten huai amuun bang chidan na hiya theipi avwai pa tel chi in lamdanga sama mau hi Jesu na kiangwa chi tak takin kon hi la hi ginna na nei wa nagin la ke ule theipi tunga ahi bang phet leng na hi ke ding wa hiai tang kianga leng na ki suanin la tuipia na ki pai lo tin chileu chin na chi bangun aw mai ding hi bang pe ging ta a thuma na nge tu namudingu chi na dong hi Jesu thunei na gindel na wan pathian biak in alut nunga thu ahi lain siampulian tele van tang au pate akiangwa ahongwa akianga kwa thu ina hiya hiai thil na hi kwan thu wan pia ahia achiu hi Jesu na kiangwa kel leng thu kam khat kon dong sam dinga wainon hilule kwa thu in yam hiai thil te ka hi chi kon hil sam ding hi Johan baptisma ko ya kipan ahia wana kipan hiya ahi keile minga kipan chi na dong hi amau akingai tawa wana kipan chile hang bangdia ama ging lo na hi wale ahon chidinga mi hinga kipan chile hang mi pi iki tangala mi teng tengin la Johan zol ne inapom ngalwa achiu hi huchi in Jesu adongwa theike yung achiu hi aman leng akiangwa ke leng kwa thu ina hiya yai thil te ka hi kon hil sam ke ding achi hi tapa ni gen te na himale no bang chi na sawa mi kwa hiya min tapa ni aneya akhan na pen kianga avahoa tapa o tunin kagre phwana vasiam ve achi hi aman ka ut ke chi na dong hi himale aden chiang in alung sima khenga akwanta hi wan ani na pa kianga leng avahoa to bang mai na vachi hi aman pu ka kwan ding chin adong na pi na kwan ta ke hi wai mi ni te akwa joina pau de lama hi ale achi hi amau ama sapenin achiu hi Jesun akiangwa chi tak takin kon hila hi sia khon mi tele ki zuak ten pathian gam no ahon lu chandingu
Zohan dik tan na tonin na kiango ahong a ama naging takeyu hi sia khon mi te le ki zuak ten ama aging tau hi no ten huai na mu nungul leng ama nagin tak na dingun na kisik nuam tuan ke yu hi grep wan lo kem te gen te na thu dang ngai khia un mi kwa hiam in nei tu aw ma huai min grep wan a bola dai na swaka grep sung na khok atawa in sang alama lo kem te kyanga kholo dingin apia in gamdanga apaita hi wan aga lo hunin aga la khom dingin lo kem te kyanga asikhati asol hi lo kem ten to asikhati anamanwa khat awwa khat thatwa khat suangin adengu hi wai zo in asikha dang amasa pol sanga tamzo sol non hi amau tunga leng amawa mi te a hi bangun anahi nonu hi wai nungin katapa za atak dingu chin atapa akiangwa asol hi himale lo kem ten atapa anamu takon yaimi pa golu ading pa hi thannie agolu ading tan sangni akichiu hi huchin ama amanwa grep huana kipan apai khiawa athat tau hi uchi in grep wan nei pa ahong pai chiangin wai lo kem te tunga bang chin ahon hi dia le achi hi amau tu akianga wai miglo te hak satakin ahi mang thang dinga grep wan lo kem midang alo hun tenga aga ati akianga pezel ding te kianga kholo dingin apeding achiu hi jesu na kiangwa ilam mi te suang de lo pin huai nge aninga suang ma phatwam pin ahong hita huai to pa hi ahi imit mu in alam dang ahi chi lai siang tho te na sim nge ke wa ya huai ziakin pathian gam na kiangwa ki pan lak sa ka hidia aga su ading namdang kenga pe ka hiding chi kon hila hi huai suang tunga puk tu akitam gop dia adel khang mi agoi zan ding achi hi wan siam pulian te le farisai ten gen te na thu te azakun amau tung thu agian chi athei tau hi uchin ama amat atumwa himale mipin zol nei a apom ziakun aki tau hi kitian an kwang gen te na jesun amau te hopi na kiangwa gen te na thu again non hi van gam tu kumpi pa kwa yam atapa dia kiten na an kwang lui to te a hi wan kiten na an kwang dia achial te samding in asikhati asola himale ahong nuam ke yu hi aman kachel te kianga ngai di wa kan kwang amanta kabong tal te le kagan vak thau te kago ta a bang teng amanta hi kiten na an kwang ding in hong pai taun chiun chin asikha danga sol non hi himale analim sak keiwa khat alowa akwana khat asum sin na a apai mang hi midang ten asikhate amanwa zumhwai takina bolwa ahi lum tau hi huchi in kumpi pa athang pai ta a asepai hon asola twal that ti ahi manga akhwa u leng ahal sakta hi asikhate kianga kiten na an kuang mana hita kachia te neta ka hi keyu hi wai ziakin lamliana payun la mi na mu peu kiten na an kuang ding in chialun achi hi uchi in wai sikhate apotwa lamliana va pain amu peu mau migilo le mi hoi te leng api khom ve ko hi uchi in kiten na dan tan michial te in ahong dim ta hi himale kumpi pa michial te en khading a ahong lut le kiten na puan sil lo mi khat hoya amu hi huchi in akyanga lombang chira na kiten na puan sil lowa ya hong lut na hiya achi hi ama adai di de hi kumpi pan asikhate kyanga akhut le akhega kun la polam miala pai khia un waya ka le hagoi aom ding achi hi chial te tampi a hi wa tel te zo tom chika hi achi hi sia thua dot na wai lain farisai te athukian a amat theina jingdan akikomu hi wan amau anung zui te ule herod pol te akyanga asolwa
wai mi ten sin sakpa midik tak na hi a dik takin pathian thu na hil a kwama de sak tuam le mai vil tuam na nei ke chi ka thayu wai ziakin bang chi na sa a hon hilin kaisar kenga sia piak asyang hia siang lo achiu hi jesun agil lo danu azete a lepchia te o bangdia hon je na hi wa na sia sumu honen sakun achi hi wa na kenga makhai hon lau hi aman akyangwa hiai kwa limle kwa mina hiya achi hi amau kyanga kaisara achiu hi aman akyangwa huchi ahi nung kaisar thilte kaisar kyanga piaun la pathian thilte pathian kyanga piaun achi hi hiai thu te azak takun lamdang sama mawa ama nu sein apai mangtau hi thono na thua do na wai ni ma in sadukai te thono na om ke chite akyanga hong paiwa akyanga sin sakpa mosi in mi tanei lo in sile au naupan azi lua in au naupa adin chi akha sak ding ahi achi hi ahia kote laka salsagi aumwa au papenin ji aneya asia chi akha lo ziakin azi au naupa lua ding in anu chiat hi uchima bangin ani nain alua athum nain alua laya asagi natan in alua chia tu hi atop in avekwa asi nungun numei ma leng asita hi uchin thonon na a amau sagi telaka kwa penji a hidia avekun la anei chia to chin adong hi jesu na kyangwa lai siang thole pathian thili thena na thailo jia kun nangai khel na ku hi thonon hona zile pasal akiten na omnon ke ya wana angel te bang ahi zatau hi achi hi himale misi thonon na thu pathianin na kyangwa again na sim ke wa hia ke abraham pathian isak pathian jacob pathian ka hi pathian zo misi pathian hi ke ya mi hing pathian hi zo china dong hi mi pi ten waya zakun atu hil lam danga sama mau hi thu piak thu pi pen thua dot na Farisai ten jesun sadukai te asil khia chi azakon aki khomu hi uchin alakwa dan siam mi khatin ama je tin thu adong hi sin sakpa dana bang thu piak pe na hiya thu pi pen achi hi aman akyanga to pa na pathian tu na lung tang teng tengin na kha teng tengin na lung sim teng tengin na yedinga hi chi wai tu piak tu pi pen le poimo pe na hi wan azomin akibat pi hiya hi nangma na ki yed bangin na in veng leng na yeding hi chi wai thu piak ni te a dan le zol ne te thu teng teng aki khai khom va hi achi hi mesia tung tanga dot na wan farisai te aki khop layun jesun amau te thu adong hi chris bang china sawa ko tapa ahia achi hi amau akyanga david tapa achiu hi aman akyangwa bang chida le na hiya davidin kha a ama topa achi topan ka topa kyanga na mel mate na khepeng noya ka koi masia ka taklama tuin achi davidin ama topa achi ngalle bangchin atapa ahidia achi hi kwa main kam khatin leng adong theike wa wai ni akipan kwa main thu dang adong ngam non takeu hi Matthai Bung som ni rathum lai gel mi te le farisai te dem na jesun mi pi te le anung zui te kyanga thu again hi lai gel mi te le farisai te mosi tutpha a atu hi wai ziakin ahon hil pe mau hi un la zui zelun la amau thil hi bangzo hi tuan keun genzo agenwa a hi tuan keu hi wagik hak satak abolwa mi te aswan wa amau la akhut jungun leng aswan nuam keu hi athil hi teng tengu mi hing mu dingin ahi zoko athil bu le akhip te u alian sakwa apuan mong kayu asaw sakwa an kwang lui na munoi pen le ki khop na in a tutpha hoi pen le dolmun a chibai bok le min rabi achi bangu adei tuam seu hi
no zo rabi chi nam kayun sin sak pa khat na neiwa no teng teng u nau te na hiu hi wan leitunga kwa ma pa chi kayun na pau khat kya wana oma hi heu tu te chi nom sam kayun heu tu khat na neiwa ama khri sa hi na lakwa thu pi pen na si khawa om zog ling hi kwa pe kilian sak adai ding kwa pe ki ngai neu pa toinam ding hi Farisai te lepcha na mo pai na himale no lai gel mi le Farisai lepcha te o na tungu agi ki van gam lampi mi te na hak sak ngalwa no la na lut ngal ke u mi alu ding te lu ding leng na phal ke zelu lai gel mi le Farisai lepcha te o na tungu agi hi me thai in te na negai ngalwa thum na saupi mi khem na ding in na neiwa wai ziakin mo na lian sim na mudingu hi no lai gel mi le Farisai lepcha te o na tungu agi hi phung kai khat kwa pe pathian biakin lo a ki chiam bang ma hi ke kwa pe pathian biakin a dang ka eng lo a ki chiam zo tang tun sak ding a hi chite o na tungu agi hi no mi hai le mit ta te o abang athu pi zo adang keng ya dang keng siang tho sak pathian biakin kwa pe mai tam lo a kichiam bang ma ai ke atunga a thil pia kom lo a kichiamin tang tun sak ding a hi na chiu no mit ta te o abang athu pi zo a thil piak ya thil piak siang tho sak mai tam huchi in mai tam lo a kichiam pe ma zo mai tam le atunga om teng teng lo a kichiam hi wan pathian biakin lo a kichiam pe ma zo pathian biak in le asunga teng pa lo a kichiam hi wan van lo a kichiam pe ma leng pathian mang chut pha le atunga tu pa lo a kichiam hi no lai gel mi le Farisai lepcha te o na tungu agi hi pudina mohuri zira so ma khan na piawa dan khok zo diktan na happy na ginom na nalim sangal ke u hi himale yaiti nv na hi dingu adang te hi lo tuan loin no makai mit ta te thosi khisianga sangong saw nom valte o lai gel ni le Farisai lepcha te o na tungu agi hi no le kwang polam na hi siangwa asung la lep gung na le kidek lo nai na dim u hi no Farisai mit to no le kwang sung lam hi siang masa un apolam leng ahung siang theina dingin lai gel mi le Farisai lepcha te o na tungu gi hi han suang nu ngo polam a kilom taka kilang asung lam mi sigu te le niang chitenga dim bang na hiu hi no leng wai bangin polama mi hing min moin dik tat takin na kilangwa na sung lamu bel lepchia na le gilo nain na demu hi jesun athuang na dinga gen holna no lai gel mi le Farisai lepchia te o na tungo age hi zo nei te han na lamwa milik tat han te leng na zemu hi ipi pu te damlaya na om hitaleng zo nei te si san so na wa panglo ding hi hanga na chiu hi uchi in zo nei te that te swan te na hi u chi na ki thei sa ko hi na pi pu te u hi bangin siam zom to nga lun gul te le gul swan te o gihena vai hom na bang chin na pel thei ding wa ngai di wa wai ziak ma in na kiang wa zo nei te mi pil te lai gel mi te consol ding khen khan na that ding wa frosa na kel den ding o khen khan na ki khop na in wa savun khawin na ziep ding wa khotenga na soi zel ding u hi uchin abel medik tatsi sanakipan pathian biakin le mai tam ki kala barak tapa zakaria na thau si santanin leitunga medik tatsi san na so ateng tangu no mau tunga hong tung ding hi chi tak takin kon hi la hi wai teng teng tu khang tunga hong tung ding hi Jerusalem ko pi Jesun aka khum o Jerusalem Jerusalem zol nei te that nakyang wa hon sol te u suanga ana ding luma ak pin anu te a khanwaya au phum bangin na ta te bangza ve op kum katuma himale na ut ke u hi
en un na inu avwak atai sanin aumta hi kon hila hi topa mina hong pai aham pha hi na chi ma siau tu ban non munon ta ke dingu achi hi Matthai Bung som ni lali temple sian na le hun top gen khol na Jesu pathian biakin akipan apot kia a apai lain anung zuite pathian biakin en sak ding in akyanga ahong pai o hi himale aman akyangwa yai teng teng namu mo chi tak takin kon hila hi chiplawa suang ki chiang yai am ke ding achia adong hi boy na le gon na ke olive tanga atut lain nungzuite amau kiain akyang ahong wa wai te chik chiang in ahong om dia na hong pai non na le hovel tom na ding chiam te na bangai hi dia hon hilin achiu hi jesun amawa donga kwamain ahon khiam zolo na ding in pilwangun mi tampin Chris ka hi chin ke ma min lo in ahong pai dingu mi tampi akhiam zo ding zia kun wan kido thu le kido thu thang na za ding wa na mang bal lo na dingun pilwangun wai ti ahongom ding him a hi himale tom na zo a hinai ta di ke ding hi nam tuam le nam tuam ma kido ding wa gam tuam le gam tuam ma kido ding wa mun tuam tuama kia la ke dia ji na ling ding hi wai teng teng naw ve ki pan na a hi soi sang na gen khol na wai hun chiang in gim thuak ding in ahon man sak ding wa ahon that ding kamin ziakin nam teng teng huat na hi ding wai hun chiang in mi tampi apuk ding wa akiman sak to ading wa aki hoto ading hi zol nei tak lo tampi hong po ding wa mi tampi akhim puk ding wan hi khel na apun ding ziakin mi tam zo in na ahong dai ding hi himale atop tana thuanga peuma wai mi nge hodaminam ding hi wan hiai gam Tanchinhoih nam teng teng thei sang na ding in hovel teng tenga hilin aum ding wai khit chiang in tom na ahong tung ding hi dip kwan na mulkim hoi hun uchi in hi mangbang pa ki wai zol nei Daniel gen mun siang thawa ding namu chiangun asim peuma in aum dan thei hen Judia gam a om te tang sanga tai mangu hen intunga om in a in a bang hiam la ding in kum ke u hen wan lowa omin apuan la ding in king non ke hen wain in gai te le naw no pom te tunga gik ding hi na tai mang hun ding u phal bilai hiam khol ni hiam a hong tun lo na ding in thumun wai hun chiang in gim thwang na thupi om ding jakin hichibanga thupi leilung pian tunga ki pan tu tanin am ngi nai ke ya chingma chiang in ahongom non sam ke ding yai ni te hi tomi ke le mi hing damin apot ke ding himale tel te ziakin hwai ni te hi tom ai ding hi wai hun chiang in ko pe in nakyangwa endi Chris yaya hiam waya hiam achi ule nging takeyun Chris taklo le zon le taklo te ahong pot ding jakun wai ten hi thei lai le tel te nangon leng a hiam puk thei na dingun chiam te na le thil lam dang tu pi tak te a hi dingu hi ngayun kon hil kholta a hi uchi in nakyangwa ngayun gamda ya om honchi ule pai khe keyun dan tan sungila om ahon chi ule tak sang sam keyun khwa sualama ahong phiata tum lam tana akilat zel bangin mihing tapa ong pai non na huchibang ahi ding ahi sapulom na mun pewa musane te leng am khom ding hi mihing tapa ong pai na himale hwai gimthwang na ni te nungjakin ni hi mialin hongom dinga kha awak non takei dia wana kipan aksi te ahong keding wa van thili theina te hi linin aum ding hi wai hun chiang in mihing tapa chiam te na wana ahong lang dinga wai hun chiang in leitung a nam teng tengin asun dingwa mihing tapa thili theina le thupi na lian to van meitung a ahong paya amudingu wan angel te peng kulging thupi to asol khading amau atel te leining le te akipan
van to pakipan ale lam to phain akai hom dingu theipi kunga pan sen lai uchi in theipi kunga again te na thu zilun a hiang a hong no a ana a hong selin ni pi anai chi na theu uchi ma bangin no leng wai teng teng na mu chiangun ama a hong nai ta a kong khak bula om chi theyun chi tak takin kon hila hi wai teng teng atun kimmasia tu lai khang amang ke ding lele wa na mang dia ka thu a hi la mang ke ding hi ki vengi ge om pai mo na himalaya wai ni le hun thu pa kya lo ngal kwa ma in wa na angel ten leng tapa in leng a the ke yu noa dam lai bangin mi hing tapa hong pai non na a hi ding wai ni tu chim tun ma in noa long a alut ni tanin ane una donwa zile pasalin akinei wa tu chim hong tunga avakwa alang mang ma sia bang ma athei ke yu ming tapa hong pai non na uchima bang a hi ding wai hun chiang in lawa mi ni aom ding wa khat pai mang pi na om dia khan nu chia tin om ding numei ni bu goi nil na a bu goi nel in om ding wa khat pai mang pi na om dia khat nu chia tin om ding hi wai jakin ki gingun bang ni na hiya na to pa ong pai ding na thei lo jakun himale yai thayun guta hong pai hun ding in nei tuin theile aveng dia ain apian wangsak ke ding hi wai jakin no leng ki gingi ge no mun nagin lo da kwa mi hing tapa hong pai ding jakin sikha hoile hoilo gen te na sikhamwan huai pil tak apun ahun tenga atan ding hom sak dinga ain kwan pi te tunga heu tu dia koi kwa pe na hi dia le apo hong pai changa sikha huchi bang hi a amu pen a ham phading hi chi tak takin kon hila hi anei teng teng tunga heu tu din a koi ding himale sikha gilowin alung tangin kapu a hong jok ke ding chi in asikha hi pi te na wa hen la ne kham ta kham te kyanga ane in don tale wai sikha pu agin tak lo nin a thei lo lain a hong pai dinga tumni swadinga mi lep chia te tan bang bang tan sak ding waya ka le hangoi aom ding hi Matthai Bung som ni lenga nungak siang tho som gen te na wai un chiang in van gam tu nungak siang tho som a khon ba ku toya mo nei pa don dinga po te to te hi ding hi huchi na lakwa nga haiwa nga pilu hi a hai te na khon ba ku atoiwa atuya toy ke hi apil ten bel a khon wak te u atoin a u ma atui leng atoy hi wan mo nei pa hong zekai ziakin avek un alusuwa anai mutau hi ngai diu zan lain mo nei pa honge adon ding in hong po tun chin ki koging a hongom ta hi wai takin nungak siang tho ti a tho vekwa a khon wak te u a ha siang hi wan a hai ten apil te kyanga na khon wak tu yu hon pe samun ka khon wak ku min ding in akisa a chiu hi himale apil ten kole nawa ding in akiching ke ding azwak te kyanga payun la le zowun chin adong hi wan lady nga apai mangkalun mo nei pa hong tung ta a huchin aman sa te ama to kiten na an kwang ding in alu to wan kong kha ka khak tau hi wai nungin nungak siang tho dang te leng a hong tungwa to pa hon honin a chiu hi himale aman chi tak takin kon hila hi kon thengi ke chi na dong hi wai ziakin kigingun ani le ahun na theilo ziakun talen gen te na thu van gam tu mi gam danga pai dia kisa asikha te sama asum te akyangwa kem sak banga hi sikha khat kyanga talen nga apia a sikha dang kyanga talen ni apia a sikha dang kyanga talen khat apia a hi thei hun ding dan chia to apia in apai ta hi talen nga mu pa huai in avasum sin pa a talen nga dang amu kheta hi hochima bangin talen ni mu pan leng talen ni dang amu khia hi talen khat mu pa bel avakwana leyatawa apu dang ka apum guzata hi hun sot pi nungin huai sikha te pu amau to asum tung tang hi felding in ahong paita hi talen nga mu pa hong paya
talen nga dang ahon toya pu nang talen nga non kem saka endi talen nga dang kamukia achi hi apu na kya nga sikhoi le muan huai na hi hoi hi tom chik tunga na muan huaya tampi tunga konom sakding na pu ki pa na lutin achi hi talen ni mo pa le nga hong paya pu nang talen ni non kem saka endi talen ni dang kamukia achi hi apu na kya nga sikha hoi le muan huai na hi hoi e tom chik tunga na muan huaya tampi tunga konom sakding na pu ki pa na lutin achi hi wan talen khan mo pa le nga hong paya pu mi chi hak pi na hi chi kon thia na tu lo na leng na ata na the lo na leng na khom hi wai ziakin kalawa ka vapaya na talen leya ka sel guwa enin na nga ngei na munon hi achi hi apu na kya nga sikha gilo le zong zo ka tu lo na ka ata ka the lo na leng ka khom chi na thei mo huchia hi nga le kadang ka sum sin te kya nga na koi ding hiya huchia ka hong pa ya ke ya apung to ka mu non ding a hi wai ziakin atalen khat lak sakun la talen som nei pa kya nga piaun kwa piu anei piak belap a hi dinga a hong hau ding kwa piu anei lo anei sun nangon lak sak a hi ding hi wan sikha patwam lo polam miala pai khiaun waya kali hago ya ding chi na dong hi vai hom na ni himale mi hing tapa a angel te teng teng to athupi na a kiwana a hong pai hun chiangin athupi na mangtut pha a atu ding hi ama a nam chi a ki khom dingwa bilam chingpan kel laka pan bilam te a khen khiak bangin amau te a khen khe ding hi bilam te ataklama a koi dinga kel ti a veilama a koi ding hi wai hun chiangin kumpi pan ataklama mi te kyanga kapa de isaktio hong paiun khovial siam chila pandawa dia gambol sa luaun kagila kialin nek ding non piawa kadang atakin don ding non piawu mikwal ka hi in non zin tunwa vuak tang ka hi in puan non sil saku kachiana tin ka kianga na hong ziakun achi ding hi wai hun changin midik tatten to pa chikina hiya gilkiala kon mu uwa nek ding kon piaku dangta ka kon mu wa don ding kon piaku chikina hiya mikwala kon mu wa kon zin tunwa vuak tanga kon mu wa puan kon sil saku chikina hiya china in hiam swangkula hiam kon mu wa na kianga ka hongu chin adong dingu hi kumpi pa na maute kianga chi tak takin kon hila hi yai ka unaw neu pen te laka mi khat tunga na hi u katunga hi na hi u chin adong ding hi wai khitin aveila ma mi te kianga leng ham sia thuak te o tang ton mei dia bol le asol tak te dia mun bola hon pai mang sanun kagila kialin nek ding non pe keiwa kadang atakin don ding non pe keiwa mikhwal ka hi in non jin tun keiu vuak tang ka hi in puan non sil sak keiwa china le swang kula kaumin non ve lo ziakun achi ding hi wai hun chang in amau leng to pa chikina hiya gilkel hiam vuak tang hiam china hiam swang kula hiam kon muwa nana concept sak lo chin adong ding hi amana kyangwa chi tak takin kon hila hi yai mi neu pen te laka mi khat tunga na hi lo ka tunga hi lo na hi u chin adong ding hi wan hoi te tang ton go na apai dingwa mi dik tat table tang ton hin na apai ding hi achi hi Matthai Bung som ni leguk Jesu tha som na wan hi chia hiya Jesun hoi thu teng teng again khitin anung suite kya nga nini nung chiangin pai kanan kwang lui na a hongom ding chi na theiwa mi hing tapa kildian ding in aman sak dingu achi hi waila in siampulian pen kaifa achi u huang sunga siampulian tele van tangu pati aki khomu hi Jesu zeke mamata a hi lup theina dingun aki kumu hi himale an kwang lui sungin hi keile hochilo in zo van tang laka boina a hong piang khading achiu hi Bethany kwa Jesu thawnil na Bethany kwa phak Simon ina Jesu aum lain numei khat alabaster boma thaw gimlim man tam toin akianga hong paya ana lain alua asung bua hi himale nung zuiten huai amun a hewa bang dia hi chibanga hi mangthang mong mo ka hiya yai thaw man tam tam pi azoka mi zongte kyanga piak te e ngala achiu hi Jesun huai a thein akiangwa numei bang de hi boy na hi wa katunga thil hoi tak a hi mi zongte tang tonin na kyangwa awmu a ke hiam keibel tang ton an na kyangwa ka hi ke hi
Yai thau gimlim kasa asuna vui dinga hon bol ding in ahi chi tak takin koni lahi kovel ting tinga koya leng yai Tanchinhoih again na piwa yai numei thilhi leng ama thegi kena ding in again zel dingu achi hi Judah Iskariot muan hoi lo na wai nungin som leni de la kami khat Judah Iskariot achi u siam pulian te kianga a hoa ama hon man sak leng bangnon pe dingwa achi hi huchin dangka som thum abuk sakuhi wai nung mat sak na ding hun lem azong ta hi pai kanan kwangum na wan tangho silngo so lo ni nima sapen in nung zuite Jesu kianga ahongwa pai kanan kwang lui nek na ding koi laya hun bo sak leng na uta achiu hi aman kopia kwa hiam kianga ho un la kianga sinsak pan ka hun anai ta nung zuite to pai kanan kwang na ina ka dingu achi wachiun achi hi Jesu na kiangwa achi bangin nung zuitin a hi wa pai kanan kwang abol tau hi wai ni taklamin nung zui som le ni te to anawu mu hi ananek layun aman chi tak takin kon hilahi nalakwa mi khatin ke ahon man sak ding achi hi huchin alung khamma ma wa akianga to pa ke ka hi mo achi chia tu hi aman an kwang hon sok pi pa nge in ke hon zuaw sanin hon man sak ding achi hi mi hing tapa tanchin a Gelh bangun apai ding hi himale mi hing tapa man sak ding pa tunga gikhi wai mi pa zo piang keile ama ading in a hoi za ding chi na dong hi wan aman sak ding pa Judas in adonga heutu pa ke ma ka hi mo achi hi amana kianga hi achi hi ni ta kan kwang na nung wanana nek lai gun Jesun tangho ala awal zola abal khama nung zuite kianga apia laun la neun yai ka sapuma hi achi hi wai zo in no leng ala kipa thu agena akiangwa apia navekun donun yai ka sisana thukun thak khelna te ngai damna dia mi tampi dia pot dinga hi himale kon hil hi kapa kama no to athak ka don ni atun ma sia tu ban grab guinga tui ka don non ta ke ding achi hi wan la asak zo na potwa olive tanga apai tau hi Jesun nung zuite ta isan ding thu again khol Jesun amau kianga tu zan chiangin na vekun katung thua lungke in non tai san vek dingu belam singpa ka zeb dinga belam te adal dingu chi Gelh bangin himale ka tho non nungin Galilee gama namawa ka pai ding achi hi Peter ina kianga avekun na tung thua lungke nomma leu ke zo lungke in kom ke hial ding chi na dong hi Jesu na kianga chi tak takin kon hilahi tu zan in a kwan ma in nang thum ve non ki thei mo bol ding achi hi Peter ina kianga na si na leng si sam ding hima aleng kon ki thei mo bol ke hial ding achia huchi bang main anung zuiten leng achi chia tu hi Jesu gets money huana wai zo in amau to mun khan gets money achi u atungwa anung zuite kianga pama ka wathum kalin hiaya na tuun achi hi Peter le Zebedai ta pate ni apia alung khamin ahong mangbang ma ta hi wana kiangwa ka kha alung kham ma si na khopia la hi yaya omun la on ven piun achi hi neu kha in malama ava pai zeka kuboin kapao a hi thei le yai nowin hon pel ma hen himale ke ma thu hilowin nang ma thu hi zo hen chin athum hi wanung zuite kianga ahong paya amawi muin ahong mu hi Peter kianga no da kar khat leleng hon ha pi zo lo na hiu mo khem na analu lo na ding un kiging gi ge in thumun kha in zo anga pa sabel a hat ke achi hi ni ve na avapaya athum no na kapao kadon lo a hiai no in ahon pel thei ke le nangma thu thu hi hen achi hi ahong pai no na amawi muin ahong non hi ai mutu aswang ma hi wana pai san no na athum ve na again ngei genin athum non hi wai kitin nung zuite kianga ahong pai no na akiangwa nan I mu lai lai mo na tol nga lai lai mo ngai diu ahun ahong tungta mi hing tapa mi khialte kota khot khit a hita thun la pai ni endiu ahon man sak ding pa hong nai ta hi achi hi Jesu man na
wan again lai ma in Judas som le ni te laka mi khat siam pulian te le lai gal mi te le upate kyanga kipan mi pi thu pi tak le nam saw le khet buk to ahong tung ta hi aman sak ding pan chiam te na ding a hil khol sip sipa katop pen pen ama naman dingu chin hu chin Jesu avanaya chibai heu to pa chin atop ton ton hi Jesu na kyanga lom na hong na san hi in achi hi wai takin Jesu alenwa aman tau hi wan ngai di Jesu ompi te laka khatin akhut in asoka anam sawa doka siampulian pen sikha abana abilapan kyak sakhi himale Jesu na kyanga na nam saw akoina koinonin nam saw pan peuma nam saw ma a asi ding ziakin kapa ngien leng angel sangu ngun som le ni hon sol pa ding ngien theilo in non ngai to wa hia himale ngien leng bang china hia lai siang thoin hi chipang ahongom ding achi ti atang tun thei ding achi hi wai lai takin Jesun mi phi te kyanga nam saw te khet buk te toin swam han man ding bangin kei man ding a hong pon na hi umo pathian biakina ni tengin thui lin katua non man ngal keu hi himale zol nei lai siang tho thu te atun kim na dia yai teng teng hong tung tai ve achi hi hochin nung zui teng tengin ama anusia wa atai mang tau hi siampulian pen maya Jesu din na Jesu man ten siampulian pen kaya fa ina lai gal mi te le upati om khom na a ama api tau hi himale Peterin gamla taka siampulian pen huang sung tanin ama azui hi wana valuta atop na tan thei dingin asikha te laka awatu hi ama hi lup thei na ding un siampulian te le vai hom te teng tengin Jesu hek na ding azongu hi thei pi zuaw tampi hong pai ma le u ngo na ding amu the keu hi aden chiang in mi ni hong pai u hi yai mi pan pathian biakin hi sia ni thum sunga lam non the ka hi achiu hi hochin siampulian pen ading towa akianga bangma dong lo ding mo hei tio hon hek na bang chida na hiya achi hi Jesu bela dai di de hi wan siampulian pen in akianga pathian hing minin kon nge na hi Chris pathian tapa na hi ya hon hilin achi hi Jesu na akianga hi e himale kon hila hi tu nung chiang im mi hing tapa thili theina taklama tua van mei tunga hong pai na mudingu achi hi wan siampulian pen in apuan silapot ke ka pathian again seta theipi dang bang di ni ki phamo non dia ngai diu pathian again sia dan tuin na zawu bangchi na sawa achi hi amau sita ka hi chi na dong hi wan amaya chila siawa atumwa hen khatin akhut pek wa bengin nang Chris kwa hia hon tum hon hilin achiu hi Peterin Jesu ki thei mo bol Peter polam huang sunga atua nungak siang do khat akianga ahong paya nang leng Galilee kama mi Jesu kianga om na hi ve achi hi aman bel natuken ka thei ke chin avek wa ma a ka ki thei mo bol hi wan in lima apot takin nungak dangin ama amua waya omte kianga yaimi Nazareth Jesu kianga ompa a hi achi hi Peter ki chiamin wai mi hing zo ka thei ke chin ki thei mo bol non hi wan solo nungin akianga ding ten Peter kianga nang leng alakwa mi na hi vo oi na pawa aki thei hi achiu hi aman bel huai mi hing zo ka thei ke chin ham sia kiloin aki chiam ta hi hu chin a ka khwang pa ta hi wan Peterin Jesu na ka kwan main nang thum ve non ki thei mo bol ding chia kianga thugen aphokia apot khia akap hup hi Matthai Bung som ni le sagi pilat ma Jesu din masakna wan jing sanga hong hi in siampulian te le van tang upate teng teng Jesu that dingin atung thua ki ho hi ama a henwa apiwa gamuk pa pilat kianga apiu hi Judas Iscariot sina wan Judas aman sakpan Jesu siamlo atang sako chi athei takin akisika dangka som thum siampulian te le upate kianga ahon thoi non hi midik si san ka khot thil ka hi khial hi achi hi amau hoi ko wading in bang khok dia nang na lo in achi sanu hi aman hoi dang ka mun siang thowa apai lu ta pai mangin aok lum ta hi wan siampulian ten hoi dang ka alawa yai tho lom bo ma ko ya siang ke si san mana hi
achiu hi huchin akihowa mikwal te vuina dingin belvel mi mun aleitaw hi waizekin huai mun tu tanin sisan mun achiu hi wan zol nei Jeremiah in again ama mandinga Israel ta te laka kwa te hiamin asaku dangka somtum alataw hi topan hon hil bangin belvel mi mun mandingin apiawa chi ahong tang tung ta hi pilat maya Jesu ding wan gamuk pa ma a Jesu ading hi gamuk pan zutate kumpi pa na hi hiya chi na dong hi Jesu na kianga hi e achi hi siampulian tele upaten a hek layun bangmai na dong ke hi huchin pilatin a kianga ahon hek na zo zayu na zaka hiya achi hi aman kam khat lalin leng adong ke hi huchin gamuk pan lamdang asama ma hi Jesu sidia thutan na wan kamuk panan kwang lui nin hen takhat adei diu mi pi te a dingin apot sak zel hi waila in hen tamin thang baraba achiu awm hi hochin ahong ki khopun pilatin a kyangwa kwa zo hon pot sak leng no wudwa baraba hiya Jesu Christ ki chi achi hi hazat yakin ama aman saku chi athei hi vai hom na tut pha a atul lain azin yai mi dik tunga bangma hi ken tu nin ama ziakin kamangin thil tampi kathua khi chin athu kha khi wan siam pulian te le upaten baraba nget a Jesu hi man that dingin mi pi te athu zo hi kamukpan amaw a ho pia amaw ni te kwa zo hon pot sak leng chi na hi wa achinon hi amaw ten baraba achiu hi pilatin akyangwa Jesu Christ ki chi bang ka chi ta dia le achi hi avekun ama zo cross a kilden inom hen achiu hi aman bangdin mo bangai khiala hiya achi hi himali amaw cross a kildenin chin akiko vengvungu hi khochin pilatin bangma hi thei ke ya ahong boy deu deu zoding chi athei in tuiala a mi pi te ma a khut asila yai mi dik si san a kasiange no mau na lo loun achi hi wan mi pi teng tengin asisan zo ko mau tunga le kata te u tunga om hen chi na dong hi wai kitin baraba apot saka Jesu a jepa cross a kilden ding in apeta hi sepaitian Jesu soisakna wai kitin gamuk pan sepaitian Jesu in pia apilu to apolo mi teng teng akianga hong khomu hi puan te so asakin puan sandup asil saku hi lingluku aphanua aku sakwa aku taklamin sial luang atoi sakwa ama a akuk dinwa chibai zudate kumpi pa chin nui zabol nan aneu hi wanama achil sia to sial luang lak sakin alu a khenu hi nui zabol na dia ane khitun puana so sakwa ama puante asil sak nonwa rosa kilden ding in api tau hi Jesu kilden na wana pai khiak lai gun korini khwa mi amin simon amuwa waimi across poding in amanu hi golgotha mun ahong tunun waitu lugu mun chi na hi wain thuk thil kha to hel don ding in apiawa himale achep takin don wam ke hi crossa akil den khitun ai sanin apuan sil akiho mu hi wan huaya atuwa aveng tau hi a hek nawu yaizutate kumpi pa hi chia Gelh alutunga aswangu hi ama to swamhan ni ataklama khat aveilama khat akil denu hi wan mi vialwak pewin a henga huwa alu sin khum hi nang pathian biakin hi sia ni thuma lam non pa ki hi damin pathian tapa na hi le cross akipan hongkum suktan la chin huchima bangin siampulian ten lai gal mi te to eng hawin midang te hondam pa ama le ama ki hondam theilo pin Israel te kumpi pa hi ngan le tuin cross akipan hongkum le ke dia huchin ama iging tamai ding pathian amwang na aka ama zo awul le tuin hondam le ke pathian tapa ka hi achingala achiu hi so ma da kil denun leng huchi bang mai na e ngo hi Jesu si na wanda guk na kipan da kwa na tan in khwa hong mial vekta hi da kwa na dingin Jesu o ngai takin eloi eloi lama sabak thani chin akiko khia a wai kapathian bang dia hon paisan china hi akia nga ding khen khaten hoya za kun yaimin eliza samahi achiu hi ala kwa mi khat kin takin atai pa a spongy ala wain thuk a adia dima
chianga aswanga adon sak to hi midang ten ngai sak keun ama la ke ding in Eliza hongyam en ding a chiu hi Jesu ngai takin aki ko no na akha ta hi wan ngai di pathian biakin puanzak atung lama kipan anwailam tan in hong kek suak ta a zina hong linga suang pi te khang khamin han te a hong ki hong hi siang tho I musa te sapum tampi leng kai thoin aum tau hi hei ti a tho non nungin hana pat hong potin kho siang thowa alu twa mi tampi laka aki lak tau hi wan se pai za heu tu le akianga Jesu venga om sam ten ziling le thilom dan te amu un alaw ma wa yai mi pathian tapa hinge a chiu hi waya numei tampi ana sep sak kom zela Galilee kama ki pana hon zui ti awmwa gamla pia ayanu hi waite laka Mary Magdalene Mary Jacob le Joseph nu Zebedai tapa te nu te awmu hi Jesu vuina wani taklama hong hi in mi hausa amin Joseph Arimathai kwami ahong paya ama leng Jesu nungzui a hi sam hi waimi Pilat kianga avahoa Jesu luang angen hi Pilatin piak dingin thu apia hi Huchin Josephine luang ala a puan mal ngat siang takin atuam hi ahan thak suang khwa kwa ka asial hi han kong kha ka suang lian pi in adela apaita hi wanwaya Mary Magdalene le Mary dangaumwa han mazona atu hi han veng dinga thu piang na wana jingin huai tu kikin ni jinga hi siampulian te le Farisai te Pilat kianga aum khom kheu kho hi pu huai mi hem hatin adam lain ni thum nungin ka thonon ding achi ka thei gi geu hi huchin han ni thum ni tana veng hoi dingin thu piain huchilawin zo anung zui ten ama awagu khe dingwa van tang kianga mi si laka kipan athonon ta hi achi khadingu huchin khem na na nung zo ama sa sangin a hoi ki zo sem ding a chiu hi Pilatin a kiangwa veng mi se Paite na nei vewa oi paiun la na hi thei bangun veng hoi sak taun la a chi hi huchin veng mi se Paite to avaho wa han a veng hoi sakwa han suang a chiam te u hi Matthai Bung som ni le kiat Jesu tho non na wan kol ni abein ni sagi ni masapen ding a phalwakin Mary Magdalene le Mary dang han en ding in akwanu hi ngai di nak pitakin zina hong linga topa angel wana ki pana hong suka aswang a hong khu khia a atunga atuta hi amel omdan khopia banga hi a apuan silte tu vuk bang in ango hi ama aki tak zia kun veng mi te alingwa mi si bangin ahongom tau hi angelin no mei te ho pia kiangwa no zo law ke gun Jesu akil de nu na zongu chi ka thei ya om ta ke again bang ngein athonon ta alup namun enun achi hi pai mengun la nung zuite kianga misila ka ki pana thonon ta hi ngai diu Galilee kama nama wa apai waya ama namudingu chin hilun ngai diu kon hilta hi achi hi wan lawle ki pang mama komin hana ki pan apai mengwa anung zuite hilding in atai tau hi wan ngai di Jesun amaw atwa ka chibayo achi hi Huchin amaw akhepe kalenwa ampiaw hi Jesu na kiangwa law keun la paitawun Galilee kama pai dingin kawunaw te bahilun waya non mudingu achi chin han veng te thuken wan apai layun veng mi se pai hen khat khopia avalu twa thilom dan teng siampulian te kiang a avahilu hi upate to aki khomwa aki ho zone se pai te kianga dangka tampia piau hi zana kai mutkalun anung zuiti ahong paiwa ama agutau chiun la kamukpan huai ana zakle ama lengi khem dingwa lungi mo lo ding ni bol na ke achiu hi huchin dangka lawa ahil bangun ahi tawa huchin tutanin huai thu zudate laka again thanglai hi thonon Jesu le thu pia gol himale nung zui som le khatte Galilee kama Jesun tang ase saka a ho hi ama amu un abiawa khen khatin aging la u hi huchin Jesu akiangwa ahong paya ama wa ho pia leile wana thunei na teng ka kianga pia ka hita wai jakin kwanun la namchia pan nung zui te bolun la
pa tapa le kha siang tho minin baptisun la thu kon piak teng teng zui ding in thuhil un ngai un keitang tonin khovel to phain leng na kiangwa kom ding hi achi hi